Lovranac, kao ne seri nosa, ne šmuljaš, mućke, Triggers, ma ne Triggers, pa što već negdje postoji, pa Delboys, kod Delboys mućki, onda je to tako nekako. Ima li momenta kad dogovoriš gažu i ono nekako da je tako nivoja, ono da biš naređe doma ostao i To mi svaki put. Šta ti je bio najveći gaf na Dambine ili neki možda najbolji trenutak? Najveći gaf mi bio kad sam se zbati par puta od alkohola. Sad ja dole na Udrituru i čekam tada ćemo preseliti preko Rukavca. I samo u jednim momente vidim taj Fitjo leti s dolu, za njim policija. Ta pozitivna trema, to je kao da te neki spoji na 220 volti, na neki akumulator. To te trese dok se valjda ne upiješ celo, jer stvarno je bilo mac ljudi, je bilo... Dragi prijatelji Konobe, dobrodošli u još jedan naš video. Ponovo, nakon prošlotjedne čakule, koja vidim da baš nije potegla neki veli interes, vratili smo se gostima. I to, evo, čekali smo kraj sezone, da u goste zovemo one koji su u sezoni bili jako zaposleni, a sada su našli vremena da nam se priključuju jednom malom razgovoru, pa uz Marinu koja je sa mnom ovdje, pozdravljam i Sanjina Štanca iz Lovrana. Sanjine. Konačno da nam je došao jedan Lovranac, evo ga, čareć. Ča bi morao nešto pametno, ako za početak. Hvala na pozivu, naravno, evo, drago mi što smo se vidjeli u ovom priliku nakon neko duže vreme. Kako si se već sam rekao, sezona nije još finila, finjuje pomalo. Bila je... Ali evo, predstavit ćemo te, znači ti si, u stvari ja užavam reći frontman, ali menadžer i sve je tako grupe Delboys. Ba recimo da je to tako, ali nekako jako smo mi, što se tiče Delboys, iako smo se već njih dotaknuli, band funkcionira kao familija, već drugo leto nam je 10 let, ali... Je toliko? Ja, a Zoki, Flipper, ja već 20 let skupa supemo, tako da imamo dosta staža skupa, sezona je, nećemo reći da je bila naporna, až nekako je to već postalo normalno. Nekako se čovjek i pari tja i fizički i mentalno na to i već onako tela očvrsnuća se reče, tako da je pasalo sve u najboljem redu, a ovo drugo kad padne daš se malo, dobiješ neki slobodan dan, ne otejući. I čao da su probe? Ili ne, onda se klonimo jedan drugega i svaki na svoj kraj. Koji svaka familija? Da se ne vidimo ni ne čujemo do sljedećega puta. To kad je južina da se ne poubijaju, znaš. Familija je, familjani su odnosi, jako skrbimo jedan za drugega. Vajek se nekako dogovorimo, sve kako da se mi rit bude na mjeste, će se reče i onda. Pa da, to je lepo, znaš, ja sam malo hitilo Čadu da vidim čase Delboys i onda sam našao jedan video predstavljanje vas pet, onaj County. I ako sam dobro vidio, je to taj isti sastav, od Vajke stali isti, niste se mijenjali. Znači imate ti si Lovranac, imate Opatica, imate... Dva Opatice i 3 Lovranca, s tim da je danje na pol. A čaj je na granici stoji. Ne ima adresu Lovrane, a glasava Opatije, tako da. Ali poštu primava Lovrane. Čekaj, to je onaj dio tamo, kako se... To je Dobreć, Oprić. Dobreć, Oprić, to je Zoki, znaš. A inače je Leprinčan, po krve. Šta sam vidio, a kje je Vinkovci? Ječa Vinkovci? Ne. A? Čaj je to znači, bilo? to je bil Marko, prvi basista, on je bil iz Vinkovci, tu je delal jedno vreme. I onda je imeli smo jednu plejadu basisti Vinkovci, Dubrovnik, Vrbnik i onda smo strli nekako puni krug za 361. opcija ki je dobil poziv prvi za SOS bas, to je Daniel Prić, tu jako blizu od Uvudi bila. I onda nekako igrom slučaja, pa korona, pa semo tamo, pa smo sopli Felixu na pire, pa on bi gore, pa smo nešto počeli čakulat, da bi on se sopal. Stvar je bila veoma jednostavna, te SOS prediju treba bendes i to je to. I evo već tako 3 leta ovoj postave, kad se ja nadam da će dočekati penziju, ča se reče da se više neće niki promeniti, mislim da dobro, bi to tako trebalo biti. Znači, evo, dotaknuli smo se odmah Delboysa, biš rekao A dobro, kako je nastalo ime? Zašto Delboys je ovako od tuste, malo ovako povlači na nekom... Ime je dosta zanimljivo nastalo. Znači, vas sveg bende, kak sam nikada sopal, nikad nik iz benda ni dal ime bendu, nego neki z boka.
I onda sam bil, jednim društvu sam bio nekom arendi dok sam Švaliburnije delali, sad sve smo mi tim hype, imamo novi band i sad mi izmišljamo imena, semo tamo, ovo, ono, pokušavamo biti svi jako pametni. Da, to je smeh, uglavnom, te brainstorming i ono smeh. Ja sad komentiram to s temi ljudi i govorim mi ma daj, štanc, kao ne seri non-stop, ne šmuljaš, mućke, triggers, ma ne triggers, pa što već negdje postoji, pa Delboys, kod Delboys mućki, onda je to tako nekako. I onda smo nakon 3 leta shvatili da se Delboy Trotter ne piše s 2 L, kako će ona mi piše ova benda, nego se piše s 1 L. Ali po domaći Delboysi. Jako mi ne volimo to i na kraju, nego volimo da je to onda je zadnje slovo. Delsi. A to su marketinške fore da je lagi izgovorati, ali vaj će biti Delboysi i to je tako, ono, to je po hrvatski će se reći. Sad je gotovo, kažeš, tako je ime i tako mijenjati ga ne možeš. Tako je, dobro je, uglavnom poveznice s mućkami, ne, tako ja. Znači, to je to. A reci mi, ja ki te znam, evo, znači... 20 let, to sam neki dan razmišljao. 20 let, a? 20 let se znam. Se da više kako smo se upoznali? Da. A? Da. Zato sam pa Morčić je. A? Pa Morčić smo se upoznali. Mislim da ne, nego u malom kvorume. Dobro, nismo sigurno ova Crekve. Ne, dobro, to teško, ali... Ja mislim da je malom kvorume bilo, znaš kako smo se upoznali? Znači, on je meni došao i ovako mi je rekao, Bog, ja sam Sanjin, ti me ispravio ako čak krivo govorim. Ne, Sigurno smo bili jako normalni da se koji ja. Znači, ovako prišla, govori, Bog, ja sam Sanjin. Znaš, ja sam bio zaljubljen u tvoju mlađu sestru. Rekla mi je da ne izlazi s muzičarima, a u to vrijeme je hodala sa bubnjarom. I bubnjar bio. Ajde, znao, se radi pametno. Kaj je Bog Sanja. Viš kako, pozdrav Sanji, ja. Govori, viš kako mi je, kažeš kako mi otkazala. Kao ne hoda s muzičarima, sad... I onda sam ga ja onda zvao Kunjado. I još uvijek me tako zoveš. Još danas ga zovem Kunjado jer to je meni bilo... Pazi se da ne moramo prevoditi sad isto to. Ne, dogovorili smo se da ćemo govoriti na domaći. Aha, ne mislim zato, nego radi muža sadašnjeg koji možda... Ali ni bubnjar, valjda. Nije. Ne, dobro je. I tako da Sanjina znamo od onda, ne, i to... Sopli su mi za moj 40. rođendan kad je bilo krugli feštava tenisa, se domišljaš kad je to bilo? Ja se ne domišljam baš jako. Znam da sam već... I meni umagli moj 40. Da. Ne znam, ne more se stvarno spaviti. Dobro, tenise nismo doduše puno puta supli, možda 3-4 puta. A sad je BTB rojna. Ja, bili ste, ali ne Delboysi. Ti i Fliper ste sami, ja mislim, bili, tako nešto je bilo. Dobro, pardon što prekidam, ti si znači 20 godina na sceni, recimo, da se to tako može reći. Ja mislim, ako je to scena, ne... Da, otkud je krenula ta tvoja ljubav prema glazbi? Kad si ti krenuo? A dobro, ja sam stvarno ko Miki, otac je vajk imel nekakve... Čudan miks nekakvih kazet doma kad je bilo i onda kad je Italije delal, sad ne znam kad je tamo, kad je finila Oluje, čaj nauči kad je on delava to Italije uglavnom. I ponese nekakvega Fischera doma, 3-4 CD-a onda, mi govorimo možda o 95. 6. čaja znam, ne tako, kad je Luja finila čaja znam. I meni je CD od Magazina, CD od Led Zeppelina, znači totalno neki neki miks čudan, a ja sam to počel, muzika me uvijek privlačila, znam da je imeli 2 VHS-a sam imel, Pink Floyd Live Venecija 89. To mi je bilo jako naporno onda za slušati, jako mi to sada najdraži band. Email je, ne znam, spoti od Genesisa samo s Phil Collinsom. To sam uvijek, ne znam, nekog stavili. Katridu, 2 kako se zove, bože milije, kuharice, on sad kao sopal neš bubanj. Ali uglavnom svi su mislili da ću ja igram nogomet. Mislim, igram ga i sada i onda pa malo šalo orkestar i onda spameti se ko dan danaska. Kad sam prvi put čuo Metaliku, imao sam 8 let, ja mislim, i Queen je dopejal Garage Incorporated Metallica, i na prvom CD 9. pjesma je Whiskey in the Jar, ja mislim da sam izvrtel taj dan, novo leto je bilo, jedno 45 puti, dok se svi vanke su, ne znam, igrali se, već neš, ja sam se del po njega zvučnika ovako, stavio sam na repeat i nisam mrdaljeno, koliko je to? Skoro 2 ure jednu istu pjesmu sam naslušao. I od onda je to bilo to. Onda je
rockerica, metalurgija, punk, čak god mi pride pod ruku, tako da. Da, evo, sad si rekao da ti je Pink Floyd najdraži bend, ako sam te dobro ubrao. Je. Znači, ja se sjećam jedne scene isto pred jedno Sad 15-20 let. Znaš šta ću sad povedati? ćeš reći, ja. Znači, Sanjin ti je u jednom momentu, pazi, Pink Floyd, ti Marija vjerojatno ne znaš to, ali Sandi, stavio si na mene ekran. Na tebe? Dobro da si mi rekao. Uzbužen sam jer imam čakulu koja mi se sviđa, ne? Ajde. Meni je Pink Floyd isto najdraži, najbolji band, ne, znači i to. Ali Pink Floyd, svi ovi koji slušaju Pink Floyd, oni, ajmo ih reći, amaterski fanovi od Pink Floyda, pamte od, Tu 2 albuma. 3, ajde. Da, ali ono, od Wish You Were Here prema naprijed, ne? Dobro, Dark Side of the Moon je Dark Side of the Moon. Do The Wall-a. Tako je, Ta da, 4, ja. tako je, dobro. I poslije Votersa, ovu fazu isto, Division Bell i Pulse, onaj live album, to su svi brijali oko tega ako išli to. A ja sam, naravno, kako su mi se sviđali, išao ih istraživati. Ja sam skoro maturalnu radnju pisao o Pink Floydu, o bendu. Znači, sjećam se da sam profesoricu, već sam uzeo temu iz politike i gospodarstva i onda sam našao knjigu o njihovoj biografiji i tako dalje. I ja govorim profesorici iz glazbenoga, pa da li bi ja mogao maturalnu pisati o grupi Pink Floyd kao gimnazija maturalna radnja? Ona kaže, naravno da da. I ja sam se zaglavao čapal, gospodarske integracije u Europi mi je bila tema. I evo te, mogao sam pisati o ono što mi guštalo. Ja sam, pazi, kad smo već samo jedna digresija na maturalnu radnju, mene je tema maturalnog rada bil fašizam. A profesorica Matetićka je bila prava partizanka i dobro, ne znam kako se ja to pasala. Čak sociologija je bila. Ja. A? Matetićka je bila sociologija. Ne reći do kraja, znači ćeš za taj Pink Floyd, ja točno se sjećate. I Pink Floyd, pazi, još što smo sedeli na klupice, je bila sunce, je bilo kada je ulaz od parka kod Banana, pa preko puta kada je na krove od kluba. Su bile 2 klupice. I on pjevuši Cymbeline. Cymbeline pjesma, koja je ona teška psihodelija od Pink Floyda, ono, znači, početak kad oni su bili totalna avangarda u nekakvim drogama, LSD-ima, ono, totalna psihodelična muzika. I ja kažem, ma šta to pjevaš? a on se krene kao Cymbeline. To je bilo sa soundtracka More, jel tako? More, to je drugi, znači, toliko su bili avangardni, francuski film je bio totalno ludi, koji oni su pisali soundtrack muziku za taj film. I ja kažem, ovo nije normalno, evo, baš. A onda se domišljam, još kad smo bili Sanjine na Liburnikonu, još je bil A imaš majicu, evo ga, na. Evo ga. Znači, kad je bil Liburnikon, još je bil Villa Antonio. Znači, davnih godina. I ti si onda vodio jedan kviz, je bio glazbeni kviz. Znači, Sanjin je na gitari svirao. I Zora na harmonike bi stvarili. Filmsku muziku. Ja, ne filmsku. Nego bio je kviz gdje je on odsvirao na gitari instrumental neke pjesme koji je pogodio ili band ili izvođač ili naziv pjesme je dobio bod. I on kaže, sad ovo neće nigi pogodit. I svirao je od Eaglesa, koji One Hit Wonder je bio Eagles band, Hotel California. Za mnoge je One Hit Wonder. Dobro, nisam bila tamo jer niš ne bi znala. Ne, sopal sam. Nije Desperado bil, nego je bil... Bilo je In the City iz Warriorsa. Zadnja pjesma ova filme, jer je bila tema da ćemo delat kao filmsku muziku. I onda je bio problem, ča se mene i Zoranu ni to sad dalo sesti navadit 50 pjesa filmske muzike, nego smo tamo neš nabadali. I kako smo, već je to bilo tako, vajno sitnu uru eventa, već su bili svi pod gasun i onda nakon 3 pitanja će neki pogoditi, to je postala pijanka i sada nas unutra zaprti, kliko tamo ni... Ja, mala prostorija je bila tamo, ja. Ne bilo na glavnoj dvorani, nego jedan spori dvorani. Ne, neka po boke, 4 puta ovako roba i znam da je bilo gadno. Ja. Da smo svi ovaka šli po 4 ono. Ja, i uglavnom Sopal je tu od Eaglesa pjesmu, ja govorim Eaglesi. I on u čudu se krene, kje je to znao, znači ne veruje ono. Tako da evo imamo poveznice, slični ukus muzike u mnogim stvarima. Tako da evo, baš mi je drago da, a nismo se Sanjili jako dugo vidjeli. Evo, Marinu je upoznat sad ispred vratiju. Ne, ja mislim da sad da naput tebe rezervirali stol za Tajči u Liburnije. Za Tajči? Ja mislim ne, ja čisto sumnjam da sam ti ja bila na Tajči. Mislim da sam pomešao. Mislim da ne. Mislim, ja ličim malo na Tajči. Ne, bili smo delali onda
kada je to 2014. kad sam bio u LRH, smo delali koncert Tajči na Kvarner. Ja sam samo čekao da se jugoslavenska zastava spusti iso neka balkona. Znači, ne da je bila ono nostalgija svih ljudi tamo, svi ono još otpira Don Juan i Smokovica, čaraka i tamo. Imam jedno pitanje. Zašto je u Lovranu tako puno glazbenika? To je jako laki odgovor. Puhački orkestar Lovran. Pa dobro, jesi ti tamo krenuo? Da. Jesi? Evo ga. Jesam, da. Evo ga, Ima 10 let, plaketu za 10 let staža ima. Ja isto to razmišljam na taj način, ali evo ga, htjela sam samo provjeriti da li je to stvarno tako i da li se zapravo svi ti lovranski glazbenici prije ili poslije, odnosno vjerovatno na početku svoje karijere, zapravo kreću učit od tamo, evo. Pa mene 90% ljudi zna ko nekakvog gitaristu, pjevača, ali ja sam u stvari nominalno trombonista, to je mene prvi instrument, da sam do tega trombona. Ma nema izazati, evo to je i meni informacija. 3-4 promenili jer ja sam partil s glazbe Vadice, 96. 7. Čas si onda imao, 7 let? Ja, prvi razred osnovne škole. I to me od kuma žena Nada, ona je nagovorila komad nekako moju mat da me upiše dole, ja sam trebao nogomet igrat, ali... Znači, familija je triovala nogomet, da? Da, pa mislim, svi su mi familije nogometaši, ali recimo muški, ne. Ja. Ali, bili tu i svi su imaju nekakve veze s muzikom, svaki je bare neš proval nekada sost. I onda se šlo dole i pa v to vreme, kraj 90-ih, Puhački orkestar Lovran je bil najjači orkestar v Republike Hrvatske. Ma ja? Oni su bili 97. 8. Sa Severinom snimili? Ne, kada je to je 15 let pokle. To je gas, to sam ja snimal, tako da to je, ja govorim tako, kraj 90-ih pa su valjda bili, trebala nekako, sad ako krivo rečene informacije ili štori, ukoliko se ja van s pameti, to nisu što je neko natjecanje u Zagrebe, još je Tuđman bil živ i treba je dobiti neki orkestar Zagreba, kao bi to trebalo biti, ali Lovranci su jednostavno bili toliko dobri i toliko su bili inovativni v to vreme, zahvaljujući... Čeo po repertoaru ili da, jer treba znati da su to amaterski orkestri, ki više manje, svaki kad razmišlja o puhačkem orkestru ili o limenoj glazbe, prva percepcija sost marši po ceste, budnice, i tako neša, i tako je to vjerojatno bilo, ali s obzirom na dirigentov, Kešo je bilo onda dirigent, na njegov ukus, on je neši navigal, pa je vidjel, pa je bil nevre tamo na istočnoj obale Sjedinjenih Američkih Država, pa ovaj povedal, ti crnci, pa je dopejal ti CD, imeli malo više, možda imeli priliku imeti više doticaja s tu njenu zapadnjačkom muziku. I onda je naš orkestar počeo Blood, Sweat and Tears, Chicago, nekakvi jazz rock bendi i tu je storil veli iskorak od te nekakvega standardnega repertoara i imeli je, mislim, to je bilo orkestar, onda ne znam, 45-50 ljudi. Ja, to je... A to znam ja, što sam bi tamo otrok, ti nisi imao dobiti instrument, nije bilo instrumentiva glazbe. Ne biš ti, ja sam leto i pol, 2 leta si čekal da biš dobili instrument, sad ga dobiješ zajedno. Ali onda je bilo to toliko jako i toliko veliko. Sve stajalo u redu uglavnom. Ne, to je stvarno vela čast je za Puhački orkestar Lovran koji za istrčatva adrese eka Lovrana, bare za mene ko Lovranca. Ok, nisu to stvorili svi, ali mene je to sigurno neš, va živote mi to znači, još je, sam ja, mislim kao ja to stvori, da je to moja nekakva životna priča, neki drugi ima nekakvu drugu, ali... Ja znam da je, da su imali u Opatije koncerti pred par let i filmsku glazbu su sopli isto, to je baš tema, ja mislim da je bila iz, ako se ne varam, da su bili iz filmi. Na koncert na Slatine pred, pa ne tako davno. Ma dobro, mislim, to je sad, ja mislim, sad ja nisam više... Nisi dugo njimi, ja tako. Ja nisam aktivan član, ja svaki put kad neš rabi, uskočim, evo ja sam snimil zadnji CD, sam moral prit snimat, mislim, nisam moral prit, ali su me zamolili, daj predijaš je, masa je sam već neko vreme,
Ja se nosim nekako vraćan, pa onda fini sezona, pa 2 benda, pa 2 probe, pa mi se ne da treću delat, pa ni nosom neš obećuje, na kraju spadnem pizda svaki put. I onda, ne znam, prije novogodišnji koncert, pa dočekujem gostiva u uniforme spreda i posiju ih deli rakijice i tako neš, ono. A dobro, čapa, to je Mislim, te mi ljudi, ki stvarno svaka čast, ima sada i puno mladih ljudi ki su dobri muzičari, perspektivni i neka se svaki razvija koliko od tema muzike, ne. Opet, ovisi, čak i voli, čak i ne voli, kemu se koliko da, sve je to opet nekakva borba. Mislim, treba trenirati, mislim, muzika koji je sport, ne, treba trenirati da budeš dobar, možeš biti prosječan, možeš biti loš, mislim, sve ovisi koliko... Dobro, a kako se od te glazbene umjetnosti može živjeti danas? Jel se može živjeti? Da. Može. Da, može se. Ako si dobar. Pa dobro, nisam ja niti Freddie Mercury, niti Jimi Hendrix, ali... U ovim lokalnim okvirima ili regionalnim okvirima ste vi, pa ja bih rekao, jedan od možda najangažiranijih bendova. Evo neki dan me Anes me je zvao neki dan, znači imaš mi broj od Sanjina, kao bi ga angažirali u Rekec, ima tamo, to je valjda kako on držali one šankove na klizalište, pa ste to dole nastupali na ljetnoj. Čekam da se javi, evo, konekcija je stvorena i... Tako da mi govori, kao ćeš mi dati broj od Sanjina, ja govorim, evo, tu ti je, nazovi ga, ja govorim, ne davaj broj dalje, ako ti je samo za gažu ga nazovi, vjerujem da mu neće biti krivo, kužiš, i onda je rekao, evo, kao... Ne, da se, mislim, delo koji svako drugo. Ja mislim da... Ali sezona vam je najveći dio dela, znači može se reći da jeste djelomično vezani za turizam i za goste i za... Ne, apsolutno, ne, pa mislim više ljudi teplo i naši ljudi su življi, ono, i sve, cijela ta gungula oko leta, toliko ljudi prideva Hrvatsku i onda, ne znam, i ti stranci kad se, ne znam, nedjelja napunio štarija, 2 naša pa saju, pa vide da je gužva, da neki moving, pa pridu, pa sedu, pa popiju, pa naruče i treba biti taj nekakav moving, ne. Ali da se da žive, da se. Neću reći da je teško, treba stvoriti nekakav minimum, treba sjesti za kompjuter, treba pisati maili, treba imati konekcije, treba stati za svojega dela, ne zajebat nekega, oddelat kako spada, kako se dogovoriš. Koji je svako delo, ja ne vidim to ništa drugačije. Ima li momenta kad dogovoriš gažu i ono nekako da je tako nivoja, ono da biš naređe doma ostal i ovo... To mi svaki put. Svaki put? Ali onda kad dođeš, onda se pretvoriš... Stvariva tenča, ja znam ono vreme kad sam delal i kad sam sopal, pa si sopal petak subotu i onda da se otkačiš, priješ petak, ne znam, nekamo, kamo god, ne znam, Valhovskog pub recimo, sosti, sav si si odelal 5 danova firme, tamo su te svi živi razjadili i niš ti niš loš i još i nervoza što moraš pojeti na delo, pa ne znam, nisi zadovoljan s plaćom, nisi zadovoljan s plaćom i onda prideš petak i onda odsupeš, nakrcaš se energije, pa još subotu to potvrdiš, nedelju si doma i onda opet tako isto. Znači, lup. Sad su stvari malo drugačije. Znači sad je muzika prioritet. Sad je to postalo glavno, sad je to postalo delo i sad je od ponedjeljka do subote i svaki dan sos po sezoni. Ok, to se ne mi se to sad ovisi vakendele leta si. Ali ja znam po sebe, znači nikada mi se ne da pojeti na gažu. I onda kad partim, kad me pridu dečki ili rinsan, kad se to počne krcat, već onda nekako se stori taj moving, garemo na gažu, priješ tamo pa se posložiš pa popiješ 2 birici pa malo kikuli, ćakuli. Pa malo kako ova zajebancija, kako pa semo tamo, to je najbitnije, da je ova bend dobra zajebancija i posvadimo se mi, sve to uopće nije problem. 100 puti smo pa ćemo još 100 puti. I onda pride gaža, odsupeše, najbitnije je da muzičar bude energičan, da ne glumata. Ja nisam tip ki mora skočiti 2 metra s gitarom na zrak, ali... Ko neki s harmonikom. Ja, mislim, opet svi smo mi nekako... Na kega aludiraš? Nego te reći na to da ne možeš pojeti kontra svoga karaktera. Normalno. Svi su mi nekako i različiti i onda... Ali najbitnije je da ta tvoja nekakva energija, magari ti bil statičan ili nekako nabine, Neprihvaćeno od publike, ja. Ne moram, mislim da publika prihvaća
pravu istinsku emociju. Da publika ne prihvata... A prihvaća lako se glumatanje. osjeti kad neki fejka, to je istina. Lako To se vidi. To se vidi i osjeti. To se vidi kad je to isforsirano, kad ono... Mislim, ja prvenstveno smatram da se muzičar mora prvi zabaviti. Znači, ako se ja ne moram zabaviti na bine, kako će se onda ljudi zabaviti kih ja trebam zabaviti, ako mene nije dobro? Jasno, ja, to je... Mislim, ima ljudi, znaš, ono, kad se to odela po nekoj šprance, ali to je sve kratkega vijeka. Šta ti je bio najveći gaf na bine ili neki možda najbolji trenutak? Najveći gaf mi je bio kad sam se zbatil par puti od alkohola. Što je bilo i tega? A to je bilo na početke, ja kad sam jedno 20 i ko leto Mustafi. Je bil gaf ili je bilo tek gafi? Ali brzo sam se stal. Bilo je. I onda pokaže Načevali smo se po bine, ja. I onda pokaže na kabel, kje je taj kabel? Pa, čekaj, nemoj mi reći da je Grdović za tebe Niš. A ne, nisam ta kategorija, ne. Grdović je profi. To je. Ne, užalo se, mulac, 20 i jedno, 2 leta su peš, ne znam, mislim smo čak vatine su pili. Onda smo imali foru da nećemo pit gemišti i biru, da nam se ne cura, ali smo pili vodku. I gore je bila ta štala, tamo je Oleg je nakrcalo neka sena, pa neki još pešaz nekakvom živom kokošu unutra i sad supemo, dobro je, super je atmosfera, Jarin gore neki ton zbija u neka nebesa. I samo ostao sam bez kisika od tega tona gore, samo tupi, gori nazad gore. Znači ludilo. Ne, događaju se takove stvari, ne, ali do sad više ne, sad je drugačije. Gdje vas publika najviše prihvaća? Gdje ste najprihvaćeniji? Krk. Mislim, na Krku? Da. Ja? Pa mislim, mi dosta delamo dole taj krkaš, to je isto jedna tema kad se more nastaviti, ne. Krk je obećana zemlja za muzičare, svakako iz razloga ča dole se jako puno eventi dela. I bendova, sada s područja recimo Primorsko-goranske županije, recimo tako, nije toliko puno. Mislim, moramo ih sad nabrojiti ćemo ih 10, nećemo ih nabrojiti 20. I sad tu ima i razlika kvaliteta cijena, sad sve to opet ima nekakve svoje zakonitosti. I dole se puno supe i baš smo neki presmeća kulali. Mislim, najlage je sos negdere drugdere, najteže je sos doma. Pa to svi kažu, da je doma najteže. A stvar je temu, ja sam to nekako filozofski, moram ovdje filozof. Kako bi to rekao, znači ja ako sam penao Lovrane, ja radim Lovrana kafe, vide me. I sad se ta nekakva, nazovemo, mističnost oko muzičara se ruši. Jer ti kad reš na binu, ti imaš je pozicija moći zbog mikrofona. Status zvezde imaš ja, a... Nima neću reći status zvijezde, nego imaš... A zato se meni tako sviđalo biti na bine. Nisam razmišljala o toj moći na bini. Mikrofon je prvi, znači mislim, ako znaš možeš kontrolirati rulju. Ja ne znam je kontrolirati, znači ja nikad ništa jako ne govorim, obično fliper govori, ja samo kantan. Opet si na nekakvim povišenim, znači 2 metra, znači pod navodnicima iznad nekega si. Ne da si ti nešto vrednej, nego jednostavno ta konfiguracija tvorevine koncerta si ima pozicije moći. I još se svi znaju Štanzlo, Radača, svi oni znaju da su Delboysi dobar band, ali nije to, ali da sad pride neki band s Krka, s Oslo Vran će biti super, až ih ne poznaju. Ne mislim ni ti ljudi niš loše o mene, ne mislim da ima bilo kakav negativni aspekt, ali jednostavno ja sam tu dobar dan. A prideš, ne znam, na Krk, Vistru, Vreku, recimo, čaj drugačije, to je već drugačija štorija je reka nego Opatija i Lovran i Zaleđine. Crna ovca festival na Krke, je? Je, Vabaško, ja. Ja, često su plikada tamo ste? Ne. No, nema drugačiji koncept, tamo su autorski bendovi. Autorski bendovi, ja vi ste Mislim, dobro delo smo mi storili, s obzirom da njih 4 delaju, treba moja zadaća je nekako da to se skupa povežem, da nisu oni tu vele žrtve delaju, potom znam Danielu žadelat nedeju, pa smo žali biti Vistre do 2 sos, dok se pospraviš je 3, dok priš doma 4, 4,5, 5, pa rena delo, tako da. Ali dobro. I koliko imate autorskih? Imate šta autorskih? Nemate ništa? Mi smo cover band, ja sam sviral u autorskih bendeh, nisam da su pen coveri samo zato što tu soli su unutre,
ali Del Boysi imaju potencijala za to, samo to je opet jedno delo koje treba storiti i treba priti ideja, inspiracija, to neš niča, pa si ne znam, ja imam problem što ja sam kritičan užasno prema svojem nekakvom pokušaju autorskog rada, onda mi to sve smešno zvuči i onda se uopće na te baviti, ali čaj. A dobro, ali svejedno, kako vi odaberete koje ćete pjesme obraditi, ne? Jako lagano. Jako lagano. Moraju se nama sviđati. Samo to je kriterij. Da. Pa ono sam rekao sam pre, kako da se ja zabavim na bine ako... Ne uživaš u tome što... Ako ja su pen, recimo, Ivana Zaka, recimo ja njega ne volim na štampanija čuti. Kako da, i sad bi ja trebalo uživati na ten, a sad, neću reći, sad moj glazbeni ukus je kontra od tega. Ja znam da to ljudi vole. Ili jednostavno i sad ja mislim da ljudi ki očekuju od mene da to isporučim, jer je to od sos preko one stvari, jer će to biti glumata, mislim, zašto je gore, zašto je bavi sten. Mislim da, trebaš svirat muziku. A jeste kad naletili na neku pjesmu koja je bila prezahtjevna za odsvirati, znači teli ste, ne znam, nekakav blues, pretpostavljam da nije toliko zahtjevno za odsvirati, ali ne znam, nešto... Blues nije tehnički zahtjevan, ali je film, mi nismo Ameri, mi nijemo to sebe. Ja. Mislim, za svirat pravi blues moraš biti Amer. You got the blues. A mislim, ima dobrih pokušaja, Rory Gallagher, Gary Moore, ali još uvijek, mislim, za blues su Afroamerikanci broj 1, ima tu i Stevie Ray Vaughna i Sačijaki su i unaprijedili taj blues i dali neki novi push temu bluesu, ali ja mislim to je isto ko kad ne znam, naši dečki, stvarno evo recimo tu dečki iz Gornjeg, recimo Kastavštine, Matu i recimo gore je jako popularna slovenska muzika i mi smo to sopli iz Mustafi i ljudi naši to vole i tanci po tresujku i valceri i maškarani tanci, sve to skupa uče. I to je dobro i to ljudi stvarno znaju, to Jože, ča supu i kako se zovu, Jože Veš Mašinu, ča Fliper Ža pojď s njimi, stvarno oni lepo supu i taj dečko stvarno su pete polke valceri, ali ja mislim da gdje god on bil dobar, recimo, odličan je, stvarno plete po toj harmonike, da je Slovenac ili Austrijanac bi bio sigurno za 0,5% bolji. Imala krvi, to je... Ne znam, evo, Jože, odličan si, samo napred, vidimo se na Marunate. Odlični su dečki, ali ja mislim da isto tako s tu muziku, mislim, to ko da ja radim sost slavonsku muziku, ja je morim od sost, ali ni to. Niti va duše i onda to je teško, Mislim da, prostorno ti ta muzika to da, ne. A reci mi, u obitelji ima još neko ko se bavi glazbom ili si ti jedan, a svi su drugi nogometaši, kako to gre? Pa, moj pokojni nonik je kantala vas bore, po taci proval navaditi harmoniku, Kuin je proval navaditi, pokojni Kuin je sopal trubu jako dobro i to je to. Kako je, kada je razlika od proval i sopal? Da, veoma jednostavno. Ja sam isto proval neke stvari, pa mi nisu šle nikako. Dobro, a evo sad, ajmo malo, nisi mi dao odgovor na ono pitanje, jeste se uhvatili koju pjesmu da ste htjeli obraditi pa da je bila prezahtjevna? Mislim, vi jeste muzičari... Imamo tendenciju da ne zivamo zahtjevne pjesme. Tako, a? Da. A ne, drugačije... A dobro, kad vas se čuje na bendu, kad vas se čuje na pozornici, na bine, nije toliko tih bendi ki imaju, ne znam, po 5-6, ne znam, uglavnom mi, kad govorim tu, kad smo na klizalištu, na ljetu angažirali te bendove, cover bendove, uglavnom su po 2-3, čima se toliko, kužiš, to je već puni zvuk, više instrumenta, kužiš, to je... Mi od bendi, času recimo s područja PGŽ-a, smo jedan od manjih bendi, jer 5 ljudi unutra, koktelcih je više, Groovers je više. Govorim za ove cover strane muzike, to. A mislim, sad su recimo duo varijante, to je čisto financijski. Ja. To su financijske odluke
jer lage je prodat duo nego cijeli band taš manje košta, to je istina. Sigurno, ja. Prostorno kad priješ u nekakav lokal svirat ti ne rabi i toliko i manje i mesta. Jasno, ja. Pa ovak se moraš u neki kantun staviti, nekako pa je lage. Ali mislim da ne treba neka muzičara biti strah da neće imati svirke, jer stvarno, ja sam ovo leto gledal da je mjesec imel 45 dan, mi bimo ih sopli 44, ili da li bi dečki jak sam sopa, stvarno je vela potražnja, pogotovo za bendovima je vela potražnja, telefoni non stop zvone, mislim, jako bi neki rekli da nismo toliko bitni za život ko će su hitna pomoć, obrazovanje. Kako ne, zabava je jako bitan ali mi smo nača ljudi potroše kad plate svi računi i sveh na hrane i tako dalje, da bi mi njimi život uljepšali, će se reći. Dobro, kakva je budućnost Delboysa? Kako se vidiš za 15 godina, mlad si, pa sam rekla 15-20, imate li kakvu ideju, kakav plan, nekakav iskorak napraviti ili je to za sada to? Ići okolo, svirat, uživat u tome što radite ili možda postoji nekakva zacrtana ideja, cilj? Ciljeva i ideja. Ciljeva nema, ideja ima. Ma dobro, mislim da svaki od nas bende, mi smo jako svi različiti po karaktere. I znači nema nekega ki je isti i opet svaki ima nekakvu, kako bi rekao, svoju životnu misiju, recimo to tako, da od svojega života neš storit. Mene je nekako najbitnije da to da to hodi. Iako mi stvarno svako leto imamo nekakvi brainstorming, ča bi se trebalo storiti, to je recimo marketing, kada smo mi kada nas nije vojaš, ja stvarno ti telefoni ne volim, ili god da sam na njemu non stop, ali ne znam dobru sliku storit, ali pa se oni pridu kako isto oni delaju, pa se pridu spuhat petak subotu i ja to apsolutno razumem. Ja sad živem od tega, pa opet ne moram ja biti možda jedini, ako je takova politika ova bende, neko stane takova kakova je, morat ćemo se zasititi pa ćemo poneš menjat, ali na kraju krajeva bitno da je dobra kompanija, da se dobro zabavimo svaki put, neši ušećerimo, tako da sve to nekako, i nosu se, uvijek se nešto kupuje, neka oprema, pa mogli bi neku svoju stvar napisat, pa malo to počerivat, pa onda ne znam, pa nema ideje, pa se mora mene ne da, pa se ovemu ne da, pa takova krug, pa zamemo 15 dan godišnjega i tako. Mislim, a dobro, da li neko od članova benda ima i kakovo drugo delo ili ste uglavnom, ili svi imate još i drugo delo? Svi osim mene. Aha, dobro. Znači ja ni da živim samo od muzike, ja delam kao kongresni tehničar i delam kao event management, koordinaciju evenata. A za koga to radiš? Isto imaš svoj? Ja imam paušalni obrt. Ja sam freelancer, evo sad je Marunada je, Vadžire, to smo rešili, tamo sam koordinator programa, tako da Dobro, ali ja te 100 stvari delam od jedan put uglavnom. Da ne mešamo, doći ćemo na to, bio si i u turističkoj animaciji, ili tako? Evo, to ćemo... 12 godina. 12 godina. Ajde, pustimo to na tu temu za pred kraj. Turističku animaciju. Turističku animaciju, da. Ljubi trebali zajedno zboksat. Zajedno zboksat. A dobro, dok smo još ova muzika sada, okay. Znači znam da nisi sopal samo va Delboysima, nego si paralelno sopal i va bendu ki je sopal po domaći. Čaval. A Mustafi. Ne, Delboysi su nastali iz Mustafa. A tako? Nikad se, znači, va nekim vremenskim periode ta dva benda znači, nisu istovremeno postojala. Egzistirala, nisu? Ne. A vidiš, onda sam ja krivo razumio. Ja sam mislio da su Mustafi bili po domaći, a Delboysi da su bili ti što se dali coveri strani, ne? Mustafi ko benda nisu, ja sam bil 8 let va Mustafeh, a nisu još prej postojali. A ja? Ja, to je bila kompanija kad se skupila pojď sost, niš pretjerano z nekakvim planom, koliko sam ja skužil, ja sam tu letel, pa kroz
jedno se Soplova ne vjerovalo u Raneva kafiće, kada je Mara držali, onda nakon ne znam, leto dan se dogodilo da je vajek bilo 6 istih ljudi, onda je to partilo malo, neću reći ozbiljnije, ali nekako se to uspjelo formirati, na neku kičmu recimo, ali je, band je bil, svi govore, mislim, ja stvarno ovih 10 let Del Boysi nema šanse da je bilo takovih ekscesi, takovih ludovanji, ko će bilo je valjda mjesec dan s Mustafi, to je ono. A ima jednu anegdotu koju ću povedat. Ne, to je jednu ono. anegdotu imam i ja To je s Mustafi najjače, koju ću povedat. Ali moram te pitati, evo isto me zanimalo, ko će smo pitali za Del Boysi. Ok, Del Boysi si lijepo protumačili, da vajek neš si mućkal pa si Del Boy. Ali otkud nas je Mustafi? Ča uopće ću Mustafi? Znači da su Mustači, ali ča su Mustafi? Fora je vaten, to još, ja sam bil otrok, ne mislim sam u osnovnoj školi, uglavnom, na Dobret je na Marunade. Ja. To vam mi govorimo možda negdje oko 2002, 2003, tako nešto otprilike, sad neka me neki ne zame za besedu. Vajek su bile dve bine. Jedna je bila vankeh i jedna je bila nutre vašatore. Vanutre vašatore su pla kompanija. Sergo, Cindarić, Mafija, znači lokalni muzičari ki su Pupo Maškara i tamo su oni su pli. Aha. A na drugoj bine vanke su vajek bili Gustafi. Aha. I oni nisu imeli ime, pa ako su vi Gustafi, mi ćemo biti Mustafi. I to je to uglavnom, tako je to šlo, ne. Dobre, ja. Dobro, vi ste, Mustafi su uglavnom ove podomaći kanzoni. Da, Polke Valceri, Lidija Percani, Udri, Perideri. Si domišljaš one ribarske vajike će bila? Mustafi. Daj, svaki dan je na nekoj fešti, Ne, ti ga ne, mora- putaš za ja, teško se spavati. Slušaj, ovo je bila, ok, dobra kritika, ali to je bilo moje uvodno da ispričam štoriju, ne? Znači, Mustafi su pli, ribarska fešta je bila vajike i mi smo ti bili pulperota, neka utakmica se gledala, to je malo bi neko leto 2008. možda, tu negdje, možda i Reneje, ne, neku utakmicu smo gledali kod njega Ako gore. sam ja bilo da tako ne ide, 2007, od 2007. na naprijed. Znači 2008. znači ono evropsko prvenstvo je bilo nogometu, Austrija i ko je bio? Ja, Austrija i ne znam ki je još bilo. Sandi, ja ne znam če je bilo čera, ala. Dobro, ne, uglavnom mi smo ti tamo se isto dobro zagrijali i došli smo na ribarsku feštu Vajiku. I sad bila ti je nagradna igra, bilo je između sve one muzike, Mustafi su Sopli, Simon tamo, bila je nagradna igra kao Kiće, kao sudjelovat, očekivali su da će se prijaviti više ekipa, ne? Uglavnom trebalo je plivat do barke, u barci napuhat pasa, nekakav napuhanac je bilo tega pasa, i dotrčat nazad na binu i koja ekipa prva donese svog pasa, imamo dobiva... spameti, samo je to počelo zvoniti nešto. Prvi ko donese pasa, dobije 20 litara bambusa i ne znam šta je još bilo. Uglavnom taj bambus je bil cilj, ne? Ja, Pero je ša plavat, vjerojatno. Slušaj, i jedna ekipa su ti bili, Pero i ja smo se prijavili, jedna ekipa, a druga ekipa nije se mogla naći. I onda su vas namutili da Mustafi budu druga ekipa. Ja nisam plaval sigurno, to znam. Mene ne bi da govorili da. Nisi još navadili li? Ne. Ja je more, nisam Slušaj, baš i uglavnom, ovi ti daju znak za kreni i sad mi plivamo Pero i ja prema našoj barke, Mustavi pliva, ne znam je od vas plivali prema barke. Pa vjerojatno Mikačević, on jedini mora biti toliko. On jedini plava. On plava jedini, I sad Pero, kako je Pero bio na rajcem da dođe do tih 20 litara bambusa, Pero se u hop skočio u barku, a ja se nisam mogu ni popist u barku. Ja u moru stojim, ne mogu se poprditi u barku, a Mustavi, njih se jedno 3 poprdilo u barku i pušu oni tega pasa naš. I sad Pero meni govori, la bude daj, popni se, puši, razumiješ? A ja se smijem i ne mogu se popist u barku. Sigurno su bili Mustafi. 100%. I uglavnom, oni već skoro napuhali svog pasa, a Pero, ja još u moru, kujiš Pero, puša tog pasa, nije ga ni pošao puhat sam, kujiš ne. I šta Pero napravi? Uzme tog ispuhanog pasa, dođe do njih, ukrade im napuhanog pasa, da ovog i da trči na binu s napuhanim pasom. I dobije 20 litara bambusa. Evo, to je bio taj show, če se domišljam. Ne, najjači show uz Mustafi, znači ja sam s pameti, znači to je bio prvi ili drugi maškarani kampus, Jušitjeh na veletržnice. I sad gore je bilo 7-8 subot je bilo za sost. I bil je dogovor da će svaki put neki drugi pejat.
A da se ovi drugi moraju opustiti, ne? Kako bude, kako spada. Ali glavna fora je... Sanja, oprosti, ti čokoladi, reći samo da to čitaš. Aha, da, Daj njemu mene biru. biru prinesi. I sad je glavna fora da Oleg je gore bil, i nabavili nekoga Fidžeta negdje iz Vukovara i da će glavna nagrada na tombole je taj Fićo. I sada, uglavnom, bila je tombola, sad su se izvučevali ti ko finalisti i... Nagrada Fićo? Nagrada je Fićo. Onaj crveni koji Ne znam, ja treba biti crveni ili biti beli. I uglavnom, Flipper je prišao odjedanput, tamo backstage, dve te hostese. Ja sam kupi tombule, ono, mi zajedno svi, dajte nam svakemu 5 tombule, ali na njega igramo, svi igramo na Flippera. I uglavnom, svaki put su ga zvukli, a što stvarno kupili tek tombuli i jedan kabal. I sada finale, prihaja Ivan Črnjarić je bi gore organizacije, imeli oni tablete, imeli ovako decibel metar. I sad poštivaju Flippera, bili iz Bregi, kako se zove, častruju dela Rubinić i još, on bi gore i sad, ki najveći pljesak dobije, će zete ga Fićuta doma. I normalno, ki dobi najveći pljesak, ki dobi Flipper. A Flipper je taj dan i vozil. A ja sam već bit drven ko maca. I samo govori Oleg Flipperu, daj pusti taj Fiću od deka, ćeš prije jutro po njega. Ja. Ne. On je s Fićetom. A Fiću na mrtvoj rezerve. I sad on, pametan Flipper, da on je na pumpu gore, ne zna kamo. Ja, dobro, Ki će vozit, Niki neće, ali ja ću vozit tvojeg Golfa. I sad ja dole unutra turu i čekam tamo da ćemo preseliti preko Rukavca. I samo u jednim momente vidim, taj Fićo leti s dolu, za njim policija. Ja nekako me tega Fićo, te policije bilo je na stoper. Ja sam nekako rinul unutra i nekom, uglavnom, policija nas je vala pustila što skuži da to taj Fićo, nema pojma. I smo nekim u tipu finili dvorišće unutra, smo se kao rešili policija. On misli da sam ja policija, a ja gledam da je stvarno prava policija. Tako da na kraju je bio je taj Fićo, na kraju je prodati sve, ali... A ja? Če prodal ga? Prodal ga, ja. Sandi, može sekund da prekinem, moramo obaviti samo jedan telefonski poziv. Tamo ću ja zapušiti to. Ajde, može, evo, prekidamo pa... Šta, sad malo o animaciji, ili? Ma još možemo malo imam još par pitanja za... Ajde, pitaj Sandi. Ful si detaljan. Rešetaj. Ful si detaljan. Samo će se ja pol tega ne mora ispameti, će ga se on spameti. Dobro je Marina rekla da čuj, teško kad imaš milion gaži i sad sam se ja pametan domislio jer ne. Ši se domišljaš kad si fulalo onaj ton na onoj gaži. Fula saku, tako da to je 1/1. Što to je 1/1? Ja, kroz 1, sad je budeš palim. A dobro, to je... Pitanje je da li imaš ki put tremu? Sigurno si kroz život od tvoj svaki nastupa, neki prizna, neki ne prizna, ali ja verujem da svi imaju tremu. Ima pred Lovrancima. Ma ne, stvarjeva tenča, tremu, znam točno dan kad sam zgubil tremu, i to je isto jedna tema kad ćemo se vjerojatno poglede dotaknut. Znam kad je bio Stav Blues Fest, i Jerry Ricks, po kojem se sada zove festival, čega Ricardo dela. I bil obolel i finili ova bolnicu, kako je bil strani državljanin van Evropske unije Amer, onda ni valjda osiguranje, kako valjda to sad ne znam, kako to je valjda njimi reni imel, valjda soli za bit v bolnice. I onda uglavnom ja sam onda bil sopal trombon Josip Forebacher Big Bande, ker su bili si recimo, tamo je bila strašna ekipa kaj je sopla, Henry Radanović, Vedran Zvijezdan, Spartako, Puhači, Tonči, Marin Zlovrana, još Marko Anis. To je stvarno big band čovjek. Ne, bil je big band, ja sam i tamo, naravno, najmlaji. I onda smo Šta si tamo sopal? Trombonista, treći trombonista. Onda je bil humanitarni koncert za skupit soli za Jerryja, da mu se vala malo pomore financijski i tako. I koncert je bil v stereo dvorane Vreke. Ja.
Ja sam imao, čuli sam 18, 19, tako ne da sam imao, mislim da nisam još na fakultete bil. I ja sam se skamenil, znači ja svaki tak sam brojal, stvarno ja tona nisam falio. A svaki drugi je, a? A do mene sedi Boris, prvi trombonista, i on svako malo zileti vanka. Mene niš jasno, ja svaka noga, svaki tak, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, Boris, koji kurac, čo si, to je daj mali, opusti se. Kad mi to rekao, znači ko da je neki izneo, valjano 2 toni me ne škine vanka, tamo onda su bili, ne znam, i grupa Grad je bila akustična, mislim da je bio Urban ili još je Moratolja s nami kad tam ne pametim se. I tu sam se nekako i onda mi još majstor stvoril na pol koncerta, mi je samo zamenil partiture. Znači, moje note stavi se bed, ali mali, mene se ne da, daj, vrišći gore, taj prvi trombon, visoko. Da si bili si promoviran va druga trombona? Ne, prvi, va Big Band se kontra sedi, va Big Band se sedi drugi, prvi, treći, četvrtega ne tiče što je najteži, drugi su pevajk sola da se prvi ne troši i onda kako je bilo štuflo, mislim taj čovjek ne znam, sad je Borisa nisam vidio, ne znam ovdje bi ga prepoznal, a evo, skoro tako reći 15-ak let ga nisam vidio čovjeka i znaš, to samo, daj mali sam pijao, da bi se puhat kao dobro. A drugi put je bilo u Old School pube kad su Delboysi imali prvi live nastup nakon 6-8 mjeseci gaženja prostorije i vježbanja repertoara, znam točno s čim smo otpirali, ljudi su prišli i znam na tu prvu stvar smo istupili mislim to znam ko Blues Brothers, nego kako se zove, Spencer Davis, Groups Give Me Some Lovin', samo ta pozitivna trema, to je kao da te neki spoji na 220 volti, na neki akumulator i to te trese dok se valjda ne upiješ celo, jer stvarno je bilo mac ljudi je bilo i baš je bilo dobro pasalo i pokleveć nisam imel nikada. Ma da, ali u stvari trema, ja sam imao nekoliko puta javni nastup, ne doduše glazbeni, ali ne znam, držiš predavanje pred 100 studenti, meni je bila situacija ovo. Trema zna biti pozitivna stvar, ne? Trema te prepariča, evo ti si rekao, ti zbog treme si brojil takti, razumeš, i nisi falio notu. Trema je obrambeni mehanizam. Sigurno, ja. Znaš, ti kad to rešiš, makneš, trema je dobra, jer ja mislim ako imaš tremu znači da ti stalo. Tako je, da, tako je. A sad, mislim, s vremenom se nas gubi, pa priješla safe zonu, pa ti je dobro, pa sve se posluži, iskustvo opet dela svoje, repeticija određenih radnji dela svoje, tako da... Dobro, koliko je, recimo, evo, znači ja ki sam u nekim stvarima, neću reći u svima, ali u mnogim stvarima sam u stvari perfekcionista. Koliko u stvari vi, znači svaka izvedba u stvari je živi organizam, biš rekao, ne? Znači, valjek neki malo zileti, neki malo ubrza, neki malo ovo. Koliko je to obično uho publike to ne primjećuje? Nema šanse. Jel' tako? Nema šanse. To sam htio povući paralelu, evo ja sam... muzičari. Ako je muzičarova publika će skužiti. Mi smo svi nekakva varijanta glazbene policije kad neki drugi su peji. Svi smo muzičari isti. Ja. Svi prekrižimo ruke i zajebali je. A to svi delaju, to je normalno. Mi to govorimo, to je glazbena policija. Znači, neki ki se ne bavi muzikom, znači te osjetiti energiju i da je to dobro. Ok, danas cover bandovi, recimo mi možda ne delamo, možda bi trebali, možda ne bi trebali. Vajek se vrte 100 istih pjesama, mislim ja sam pa samo leto zludelzonem i brajdami, mislim to je, stvarno pjesma je catchy, dubraje, stvarno je ljetni hit i na kraju kraja navadili smo na kraju kraja navadili smo je, mislim pjesma ima 2 akorda, stvarno je efektna, zahvalna je za svirat, ima dobar ritam, ali vajek, još kad delam kod DJ, vajek sam nju pustili, recimo kad je bila hit na pol noći ova špica da će ju pustiti. Ali partim dela to do 8, već na 8 i kvara kad je brajde, a stvarno sam alergičan da jednu pjesmu pustim 10 puti kroz noć, to nema šanse. Znači, delali si i ko DJ? Delam još uvijek. Još uvijek? Da. I kada se ti gaže? Pa, stacioniran sam
Vala Strade, Valovrane, tamo najviše delan. Pa leto sam delal, ne znam, va Bleke, va Drage. To kad rim sam, imamo dogovor va bende, da od ponedjeljka do sredi nema gaže za bend, opet ovisi ako je nekakav blagdan onda da. I četvrtak, petak i subota re bend vanka, s obzirom da treba uzeti u obzir da dečki delaju i moraju se stati jutro na 7, dok ja moram realno spati do 11 pola. Tu treba imati obzira prema temu, jer ja sam isto delali sopali, zna se kad smo užali po Sloveniju, da bi špartili ono subota, slobodan dan, na pol ne partiš, prideš na, ne znam, 7 i kvarat jutro doma, a na 9 moraš biti na dele, dvokratno, na pol noći finiš, ok, bilo je lako, še me 22 leta, ali sada, 36, ok, zduralo bi se, ali to mi ne rabiva živote. Dobar ti je, dinamičan ti je život. Reci mi, je istina da DJ najviše mrzi kad ga neki poteže za rukav ili ti pusti ovo, pusti ono? Je, istina je, moram to elaborirat. Jer... Zašto je to tako? Mislim, ja to gledam kao pravilo 10%, znaš. Ljudi ki se, ne moraju nužno biti muzičari, ima i diskofili. Ljudi ki skupljaju ploče, ki vole muziku, ne mora biti nužno muzičar da voli muziku, to je poanta. Ali 90% ljudi, mislim na cijeloj planete Zemlje, znači funkcioniraju na top 100. I stvarno ti to pušćaš, neću ja pušćat bez strane, neću pušćat Cymbaline, recimo. Mislim, moram pustiti eventualno Not Brick in the Wall Part 2, ali opet ovi skijeva lokale, ali i ko DJ ti si psiholog. I ti sad moraš gledati ako je lokale 100 ljudi, da moraju svih 100 biti zadovoljni. Mislim, to se... a ne dva ki su poželjeli tu pjesmu. I onda ne znam, i vajke to, ne znam, pušiš nekog disko, Neša je nagruvano, ne znam, Dino Dvornik je najzahvalniji, recimo, hrvatski izvođač za pušćat, aš je brz, aš je dinamičan, dobru produkciju ima. Ima plesne hitove. I sad ti neki pride i sad ti držiš, ne znam, na 100 zmej, 120, 135 BPM i da je to malo življe, malo brže i sad i gori nebo i zemlje i pride, može ako ne zna što je bilo. Ok, pjesma ni toliko spora, ali... Ne uklapa se u... Mislim, nije problem to pustit, ali treba pasat neko vreme da DJ to, kad prvo ispuni želju, mislim ja u žan, još ima ni YouTube takan, pa potov stranci, pa pošlo s nekakve muzika, ne znam, ovo ti sve zruši, cijelu koncepciju koju si delal, gradil, ja volim delat po blokih po uru vremena, da malo disco, pa malo rock and roll, sve neko da je generički, ako je rock and roll, je Prisley, Beach Boysi, Bryan Adams, Nešća, svi znaju, neću pušćat, ne znam, Slayer, Evo, cijelo vrijeme pokušavam izbeći ovu široku kameru još Marine ni i ljudi evo Marine pobegla van, neku čakulu. Priđe nazad, evo ga. Tako da uglavnom je nekakva tišina ni Marine, ali evo da vidite, pasala je van, neki ju je nazval pa morala poći van, ne. Sanjina, treba sam ti reći da ja isto sam bio u poziciji da si negdje va izlaske pa je DJ, ali recimo normalno da ja sam isto imao glazbenih želja koje su mi bile uslišene, ali isto zato jer kad si poželio, normalno da ne poželiš Timberline, poželiš nešto što je u stilu toga bloka, u stilu rega i onda se to da ali znam, to je Pandorina kutija, ako si je njemu ispunili, onda evo ti fila već od njih 5. Ja sam najzadovoljniji, dogodilo mi se to puno puti, neću reći, jesam bio Medveje sam delal i super je, ja sad gledam, ja gledam kod DJ, pogotovo sa nekim novim prostore, da s muziku, opet, naravno, klijentela kad prideva lokal, s tim da ja nisam klasični DJ, ja sam u stvari selektor. To je vela razlika, ali selektor neki odabire glazbu, ja ne umiksavam niš drugo. Imaš efekte one sa strane i... Tako da, biram glazbu i ne znam, dogodilo mi se roka, neki plaža džir, bilo je tu svega i sačega. I Michael Jacksona, i ne znam, Swedish House Mafia, čaj ne je bilo, ne znam, Groove Armada i sad me ne prihaja neki dečko i govori, more Dino Dvornik, junak plaže, ja govorim, kako ne bi moglo, zajedno, sad se leđa, mislim, dečko je stvarno pogodili je totalno stil, sve, znači ja vidim BPM i ok, brža je, znači dižeš gore, ja govorim svaka čast,
daj čas za pit, Znaš znanje. Znači, me to stvarno oduševi kad neki i stvarno ima ljudi ki, kuže, a neki, ti preseče ko da ti je, tlo pod nogama iz nje i sad si ti moraš to vraćat, i onda ti počne mi drugi izmerat, pa sad ne znam, strade, dogodilo se stranci, rokamo, odjedanput partija, ovaj bi Metallica, ovaj bi Rammstein, ovaj bi Thompson, a ovaj bi malo staraja. Ja. Sad je to, znači, a podvući... Toliko razlike je. A čuj, mislim, u ukusima se ne raspravlja, ljudi vole svaku muziku. Jebi ga, kad prideš, celo večer je disco, ne znam, 80-te tema, pa malo tu i tamo koji rock iz 70-ih i sad on poželi Thompsona je. S kega planeta si ti pali? A dobro, ali ljudi, dobro, mislim... Kad si pod gasom ti je vidno da... Ljudi vole slušati ono čanje blisko, ne, ljudi, pogotovo sad, ja nimam protiv nikakve muzike niš osim turbo folka, jer mi, stvarno taj istok ne morem generički prožvakat, jer nikad mi ni to pahalo. Nisam tim stile muzike, kako smo pregovorili, Partisan, Metallica, da bi se dao, ne znam, slušao Miles Davisa, bubam bez veze. Ja. Ali, ja isto ne moraš ti ko DJ, nisam da pošalj educirat rulju. Znači, ja vam pušćat Sketches of Spain, na 11:30 večer Miles Davisa. Ne, to ne dela. Rulja se mora zabaviti, šank mora delat da gazda ča više love zame, da će imati više gaži. To je veoma jednostavna matematika. Ali opet ne treba prodati dušu džavolu, če ja rečem. Jasno, da, ali tu nije ona priča da moraš se i ti zabaviti da bi zabavili publiku. Tu je bitno da imaš selekciju, da imaš nekakav plan, program. Ma dobro, ja mislim da... Sa slušalicama si skoncentriran, čak je drugo pustiti poklen, nije da si... Ma ne, nego stvarjeva tenča, ja isto moram biti dosljedan samim u sebe. Jasno, ja. Na neki način, jer ja sam sam sebe proizvod ki ja prodavam. Ja nekada zovem čuju ovo ne znam, evo neki dan sam tu delao vakejte, kada? U subotu. Ja. I hotel top, kužiš, namješćen, sve, namještaj novo, vrhunska ponuda, miksaju se kokteli. Ja ne pušćam haos, ali ja sam Erosa, Stinga, sve to čilaona su prišli 3 Njemca, bili su malo pod gasom, kad će malo brže, nema problema, ali ja sam njimi zajedno dignut to, kužiš, s nekakvim Michael Jacksonom, ja znam, ne znam, Simply Ready, već ja sam tamo pušćala, ali opet moram biti u službi objekta i njegove renomea ki dela, ne. Jasno, da. Ne moraš od Kejta storiš štabu, je. A ne, to onda pozabirat više ikada delat, ali kad je sve u redu, je sve u redu, ali to moraš prepoznat kada si, tako da... Da. Htio sam povući paralelu malo prije, anegdota, to je, stvarno je zahvalno, kad si rekao da ova bende, neki amatersko uho ne čuje tu kad neki stori falingu, toliko. Ali naš je problem, mi čujemo. Ja, i ste se posvadili neki put, oko tega. Pa oko tega inače nismo se posvadili nikad kaj ki fale, jer posvadimo se još u stvari gdje skužimo. Najviše baš teški misunderstanding nekakvih situacija, ali mi stvarno, evo, rekao sam pre isto 20 let, znači, evo, ja, Fliper i Zoran, 20 let skupa smo s Brnu sam već 10, znam još srednje škole, Danijela isto znam, tako reći, cijeli život od srednje škole, 3 leta je s nami, tako da normalno, kad toliko nekega poznaš, znaš ga ova dušu i svakega i nema tu nekakvega prevelega ni muljanja, ni izigravanja, nego kad neki naš počne da, pa ne seri, pusti me na mire i tako daje, ne. Tako da to, ali treba težiti. Mislim da ti na bine trebaš težiti nekakvom savršenstvu koje muzike mora nije toliko bitno, jer ako je stalo savršeno, postalo sterilno. Sigurno, da, apoteka, to je... Ja, onda to sad... Neki to voli... Nije živi organizam, nego je digitalnom preciznošću, to je štufaš se, ali... A ne znam, mislim, ima sad raznih muzičari, iz raznih podneblja, neki voli tako sos, ja volim da je to sve nekako rock and roll, da je to sve glasno, da to sve da bi na te poji, te siline, sonične siline, kužiš, da
Ono da ja osjetim kad to mene ta pojačala zad mene delaju. I onda mi to ko da mi neki još dao 40% kad ja osjetim dobar sound na bine. Zato ja ne volim, ja sam te slušalice, šta si koriste, ono, ne otenim to jer mi nekako... Da. Oter sam ti povedati ono kad smo rekli ta preciznost u delu, da to ne čuje amatersko uho. Evo, moram, pretpostavljam da će biti zanimljivo za čut. Znači, ja sam ti u moje firme bili kinooperater. I uvijek sam oter da tu bude sve savršeno, znaš, ono, kad imaš surround zvuk pa ti jedan zvučnik repa ili neš, ti si lud, a onda nam je došao, možda ovaj ne bi smel povedet, a što je možda ni a dobro, ovaj podcast nije toliko gledam pa neće biti problem. Kad mi je došao profesionalni kinooperater kao kolega iz Cinestara, i ja mu to govorim, to da, znaš, ono, da mi se dogodilo da mi dan zvučnik rikne, zvučna kartica od samog procesora, ne znam čak neš, rikne od ovo, a on mi šta si ti lud? Pa mi u Cinestaru, jedno ti je bitno da ti centar napred ne rikne, a šta mu su vokali, one govori s filma, ne? Da, pa to je istina, Kad ti rikne taj procesor od tega kanala, samo počupaš levu stranu, staviš va centar da dela, leva strana za cijeli film ne čuje, to ti niki ne primijeti. To je to, ne? Znači, primijetili bi režiser eventualno, ne? Ali... Pa to ti je isto ona fora kad neki sluša muziku, 90% ljudi se poistovjeti s vokalom. Mislim, ti moraš imati najbolji band za sebe, ako imaš lošega pjevača, neće biti dobro. A da imaš kontra, da imaš vrhunskega pjevača i loš band za se, mislim, ne loš opet. Mora ne znat socija. Ne, nešto super, ali nisam da ono, ne znam, Toto, će biti okej, ne, ali ako je loš pjevač jer svi, ono, ritam djeluje negdje do pupka i ovo ostalo, znači visoke frekvencije od pupka prema glave, ne, vokali, klavijature i tako, ali dobro, mislim. To mislim, muzika ima svi filozofiju. Vratila nam se Marina si obavila... Da, sad više ne znam koja pitanja si postavio, koja nisi, da li ću se ponavljati, to sve sam obavila. Onda ćemo te stopirati. To smo već obavili. Dalje. Dobro, evo, moram Sanjine spomenuti muziku, drago mi je, evo, da smo malo i, znači, govorim ti, ja sam sa tom na muzici kliknuo na dva benda koja su mi ono bila, ti govorim, Simbaline me je oduševio i to, i tebe vjerojatno kad sam ja to skužio, što su rijetki kiseki. To su rijetki ljudi koji znaju da to stvar. Vidio sam na neki dan na jednom YouTube kanalu, možda ćeš znat, možda nećeš, pjesma koju Pink Floyd nikad nije htio živo izvoditi, jer je bila, isto je sa soundtracka More, čak i Wouters publici govori kad bi mu tu pjesmu rekli, 170 i neka je, samo od Pink Floyd je stvari na Spotify na rang listi. Kaže, nikad je nisu htjeli živo odsvirati jer da je bila paklenski za odraditi. Denial song je. Denial, da. To je, David Gilmour si raspara grlo dok to kantaje. Dobro. Ništa, Marina, da tebe malo uključimo, ovo vratno ne kužiš Da, ne razumijem uopće o čemu pričate i baš me briga, razumiješ, ono, to je za mene mission. Da, evo malo sad skroz zaokret u razgovoru. Evo, ne poznajem sve članove tvog benda, ali mogu reći... ja se ispričavam, moram ponovno. Žao mi je. Samo daj. Znam da je Brna sportaš, odnosno bio odbojkaš, igrao Oba dva, i Danijel je odbojkaš, oba dva. Odbojkaš i Danijel, i Prijić, i Brna, ali mislim da je Brna baš bio u udarnoj šestorci. Pa bili je ovaj isto. Če je? Pa mislim da ja, samo on je onaj tehničar, on je ono... znači prvu ligu... nizak, tako da on je, mislim da je on tehničar bio, ali da oni su putovali, on mi povedali kad su bili članati, prva liga, onda kad su bili... Prvu ligu su igrali balone, da mi smo... Da, ne, oba dva. I Brna i ovo, a ti si nogometaš, koliko sam, znači, evo, od tebi sam zadnjih 3 leta. Od tebi sam puno tega čul i znal, ali evo ti govorim, Marina mi je rekla pa on ti nogomet igra. Još mi je, ja govorim, ma ne, nije ti sanjila nogometu. Ona mi poslala screenshot, vidiš da je od HNS-a si registriran za NK Lovran, ne? Veterani Lovrana. Veterani Lovrana. Najmlaji veteran lige. Najmlaji. Nema mlađeg od mene. Da, evo... A otac je drugi najstariji, to je bil ispravak netočnog navoda. Znam da Borac ima čovječića od 75 let, desetku ki igra svaka mu čast. Još Vavek? Da, izgubili smo od njih 2 igrača manje. Ali dobro, imali smo bad day.
Samo da te još ispravim, kad smo po sportaši u Abende, Zoran je igral Botje za BK Leprinac. Ekolo, vidiš. A nisam siguran da li Fliper nije igrao za BK Liganj Botje, ali je bil predsjednik Botjaškega kluba u Ligi Vreme i meni je mandat, tako da. Evo vidiš, Bend je ovako i sportski. Svi sportaši va Bende, ali evo, govorim ti, Marina me iznenadila s tim nogometom i sad kad smo čekali nju da pride, baš malo je danas A zapravo ja sam išla googlat tvog tatu, jer u principu njega znam, nego sam pobrkala imena i stvarno sam mislila da je on Sanjin Štanc. A da. I onda sam poslije se sjetila da nije i onda mi je sve sjelo na svoje mjesto da vas rasporedim. Da, i oba dva smo delali u Aliburni, tako da je to isto. Pa to je, jer ja njega znam kao na recepciji na Liburni Excelsior je bilo dugo let i znam ga preko kluba, ili je bio u upravi, mislim čak i predsjednik. Bio je predsjednik jedno vrijeme, ja. Je tako, da. A čaj, ste oba dva veteranskoj ekipe igrali? Da, jeste? i Barba. I Barba? Znači od 6 štanciva Republike Hrvatskoj, 3 igraju veteranih nogomet. Pa to je, vidiš, to je jedna vela zanimljivost. Tako da, čak smo igrali jedno vreme, svi tri Vezdo i Lilije. Tako ma ja? To je zanimljivo. Ovo je sad dobra trivija. Ne, trivija je super. Čak se užalo dogodi da sam ja asistiran jedanput Barbi za gol, da pa bi ono naš na rezultati. Poluga, se vas zvali Lovranska poluga Štanc. Pisalo bi na aplikaciji naš Štanc u zagradi Štanc, na rezultati. Štanc. Štanc S i asistirali Štancu D. Odlično, ali rekli si mi, tu dok smo čekali Marinu koja je danas kasnila, Čakula je bila spreda Konobe, rekla si koji ti je najveći potez karijere. Slušaj sad ovo, Marina. Slušaj sad ovo. U nogometu ili? Pa nogometu. Potez karijere. Znači, pa sad leto igrao od ova protiv Opatije. Otac moj je selektor ekipe, až naš Vito je delal. I otac me stavio prvu postavu, tamo nekakva desnega veznega. Znači nepotizam. I sad Pajo, moj prijatelj, sedi na klupe. Ja! Ti si nutra, až preko veze, až ti otac te stavi nutra. Ja moram teći, ti ne možeš. To je neka zajebancija. 3. minuta, Tončinić pa sad po levim boke, ne bi taj dodal balu. Isto Sanjin Tončinić. Da, taj. Ne bi dodal balu da nikada nabije nutra. Igor po žitju odbije. Ja prije na jedno 17,5 metar iz levu, izašao sam dešnjak. Nakon bala ni pala na zrak, po godinju i vukeva levi karton. Ja sam samo blokalo ovako na meste. To je šlo nutra. Znaš, inače kad daš gol je prida, barem mene, adrenalin. Navala to sad. Ja sam samo stao blokano ovako. Prihaja Seki, Mimica. Svi će stiti, ja ovako gledam taj gol. Da se još 20 let rodim ponovo i da se najdemo isto situacije, mislim da više nikada to ne bi pogodio. Znači od dana Raska ne vjeruje da sam ja i cijelu večer smo šli poklenjem po Marku ovako robu, pa mi Kiki Gorića igra isto za Opatiju, mi smo generacije igrali za Pioniri Lovrane. Ja još uvijek ne znam da se razumijemo, Kiki je pokledao za 2-1, isto jednu bombetinu za jedno 16 metara, ali svojom pravu nogu. Tako da to mi je nekako... Ali nisam doživio taj golaš, nisam sam vjerovao da sam ja to sposoban storiti. Ja, dobro, vidiš je, to je... Gari smo zgubili pokle, ali... Pa dobro, možda opet su imali tvoj pravo u kući, možda si stvarno trebao izabrati drugu karijeru. Teško. Ja mislim da ne. Ja mislim da ne iz razloga mislim da je muzika i nogomet je uvijek bilo Nisi smatram da sam neki veli muzičar, nisi smatram da sam nogometaš, Bože mili. Možda si, kako su ali je fora kombinacija. Kako su nam rekli za Zika, ne Sokrates je bio, Brazile igral, bio je liječnik. I onda su rekli da je najbolji doktor među nogometašima i najbolji nogometaš među doktorima. Možda si ti najbolji muzičar među nogometašima i najbolji nogometaš među muzičarima. Ki znam. Vidiš, to more biti, ali ne mora. By the way, Vuka kojemu je zabio tu golčinu sa 17 metara volej je prošli put smo Sao... I to mu je jedina utakmica koju je branila Špereta, ni bilo. Ja, ko za inate mori po drugi dan na kafe Lovrani. U Brku te da ga malo badne, žali. Ja, dobro, Vuka je ga neume, to znaš. Znam ja.
pije kafe preko puta, preko druge bande ceste. Ja. Malo mu zazijaj, ši se domišljaš kad sam ti onaj gol zabio. Ne, to ćemo nećemo se. Inače Vuka je igrač, ali ja šperet, ali bilo pa on mora stati na gol i je... Ko zaira, ja ga dan, još ovi kolege su ga dobro, mislim, isprcali Vuka to stojički podnosi profesionalno, on to... Da, inače, bez emocija. Da, malu ekskluzivu da dam sada. Vuka, odnosno a.k.a. Alen Vukić, je taj golman koji je dobio taj gol famozni. Lani, prošlu emisiju, prošlog gosta smo Saota najavili kao najbolje konobara u županiji. A u stvari Vuka mi je obećao da će doći u goste isto u konobu. Ali on u stvari i je najbolji konobar u županiji, neke nagrade je dobio. On je enologija, vino... Tako da poslije, čekaj da se stavim na pravu kameru, poslije najboljeg konobara u županiji imat ćemo i najboljeg konobara u županiji. Evo, još se jednu stvar da te pitat, ne znam da li smo kronološki to lepo isprogramirali ili ne, ali moram te to pitat. Lovran Gradić Mali, nastavi stih. U njemu na ništa fali. Je li to istina ili? Pa... I prvo pitanje... Čekaj, ko to pjeva, prvo svega? Pa to sam te reći, Čaupatija sam je trebao napisati najpoznatiju kanconu o Lovrane. Pa mislim, Dule... Onda ako biš to tako gledal, Bora i od Beli, Cresi, Lubenice i svi ostali trebaju dignut bistu Duletu, općine, gradeva, sela. Čaj opjeval svako selo. Naš čovjek je stvarno zadužilo kraj što se tiče muziku. Da, evo, a Purger je, znaš, u stvari. Tako da, svaka mu čast, odlični ljudi, ne, što se tiče Evo, nadam se da će nam i Dule doći u goste. Mene jednostavno, strah me njega pitata, što on je tako veličina od čovjeka, u stvari toliko jednostavan i normalan. Ja vjerujem da bi on drage uvijek prišao svemu, ali jednostavno mene je strah njega zvati, evo iskreno. Što je, gledam ga s takvim respektom i s takvim ovim... Dule je čovjek iz naroda. Ja Silvanu više daš mi predavala glazbenima škole na vrijeme, Edija pogotovo, Lazarić je časope. Edi je stvarno isto ina osoba, on je onako, se malo drži po boke, vrhunski i harmonikaš i orguljaš, veliki muzičar. Tako da, stvarno to su ljudi ki, kad realno gledaš, pravi soundtrack ovega kraja bi stvarno bili Dule i Bonaca. Apsolutno, ja. Neđe tu uopće ni Maurota, ni Koktelsi, ni Šajetu, ni nikega uopće stavljati tu kategoriju. Jer ti kad čuješ Duleta i Bonacu, magari kanta Beli, Cresi, Lubenici, čaja preko kanala, osjetiš da je to tu nekako naše. Dašak domaćega. Je, to je tako, to je taj soundtrack sjevernega Jadrana po mene. Dobro, iako meni je jedna od najlepših pjesmi je tih, ajmo reći, ne domoljubnih, nego lokalno ljubnih, lokalno patriotskih mi je od Batifjake ova... Del tebe? Ja. To mi je srhi me pa sad svaki put kad ju čujem. Da, mene ipak neću staviti Mustafija u tu kategoriju, ako to je najdraži bend u Hrvatskoj, ali ne znam, pišeš mi da biš od Duleta i Bonace, ipak mene broj jedan. Ja, kako se, tamo je mali Clepeh. Ja. Imali su pitalice ovdje naše. To je ipak broja. Dobro, a da se vratimo na pitanje. Lovran Gradić Mali, znači mi tu Opatiju kritiziramo, ovako novi smo iskritizirali uzduž i popreko. Znači svaki miki problem ki je se pojavio u grade, mi smo ga storili napuhali malo da se... Čekaj, za ovo pitanje ćeš me pitat, pokle mora Zeđinu biru. Daj. Sad da li moram dobiti tekuće hrabrosti ili moram biti objektivan. Pa znaš kako, kreću da je pul suseda čerešnja slaja i tako dalje. Ja nekako mislim, ova Opatija, nije više Opatijci domaći, se više nemamo kada družiti i tako dalje. Smo možda preveliki nostalgičari ili a nekako uvijek mislim da oviki su okolo još ostali, ne znam, Lovranci, Kastavci, Matujci, da nekako su više povezani, da im je lepše, da im ništa ne fali. Ja mislim da Lovran i Opatija, mislim, moram sad nekako to postaviti nekakve temelje za ovu sljedeću raspravu, jer znači sad se trenutačno, znači ti si mi pitao Lovran, u njemu ništa ne fali.
I sad bi ja treba reći ča Fali. ča fali, ali da to bude vezano za branšu ako ja delam i ono s čim se ja bavim, na kraju krajeva čega ja imam vlastitu nekakvu financijsku korist. Sad dozano, ne da se tu ne... Ili egzistenciju, da ne da se ne glumatamo. Egzistenciju, ja, to je... Znači, partiju do Opatije, da to partimo kronološki, s obzirom da sam delal u turističkoj animacije, da sam to tek 12 let, stvari delal u Opatije, ja sam bi 3 leta u ambasadore i onda pokle ostalih 9 v admiraleva urede, pa sam onda bi terenski za cijelu firmu. Puno sam slušao štorije od generacije, recimo 3 leta starije od mene pa daje, kad se govorilo o Hobbitonu, o Panike, o procvatu rock'n'rolla, postratno vreme v Opatije i razvoj muzike i to sam s Cvjetovićem puno puta čak i tamo i delal kod DJ i tako daje. A čekaj, ti si toliko mladi, ti nisi u Hobbitonu izlazili? Ne. Joj, pa kako si ti mlad, Sanjine. Ali ti govorim, 3 leta generacija pokle mene je hodila još uvijek, ali i onda sam šao malo kako sam delao u LRH, ja sam to ovako nekako shvatio svojim mozgom, da to vreme, znači govorim o onom poslijeratnom, znači od 96. pa na zgoru, da je to stvari anomalija. Da je to anomalija jer u stvari turizam u Opatije je počel kao kako se zove, zdravstveni turizam. Da. Znači, ruševine, ljetna pozornica je trebala biti nekako... Tako je, da. Hospici, čaje, ne za zdravlje je trebalo biti, termalne vode već je trebalo biti. Talasoterapija, sve to skupa, bazeni prvi s morskom vodom i tako daje. Noćni život je ono ča si aludiral na sve to skupa, gdje je vjerojatno na to vreme partilo, s obzirom na vreme koje je nastalo, more nekakvi svjetski trendovi s tom muzikom, pa se još ta muzika vrtela, pa je to neko partilo. Ali na kraju krajeva dogodilo se da u stvari interesi nisu bili zadovoljeni jer se dogajao interesu u stvari o lobiju hotelijera. Tako je, da. Svaki hotelijer je imao svoju mikropolitiku. I tako je sada. Da. Znači, mene isto kad sam delao Valiburnike, angažirao bendovi, delao Valiburni bendovi, više ni bendovi na terasi hotela. Ma je! Mora biti po standarde, po fuck shitovima, moraju biti tamo. Nego vi ne hodite, a što sad hoteli skuplji za toliko, toliko i toliko. Ja. Opet s druge strane, ja smatram da Opatija kao Opatija ne mora imati noćni život. Ali bi trebali imati, znači što se tiče evenata, bi trebala imati retropatiju barem jedanput na mjesec, kroz cijelo leto, ta 3 dana. To je minimum i delat dnevni eventi. Čekaj, kad govoriš kroz leto, misliš i na januar i februar? Ne, leto mislim na sezonu. Na sezonu? Na sezonu, 6, 7, 8 mjesec. Ne mora se zvati retropatija, mora se svakog god te. I uglavnom, ali stvari treba zdravstvenega turizma. Mislim da to treba promovirati, da treba puno više poći na tu stvar. Mm-hmm. Ne mora biti. Mislim, Reka je dovoljno blizu da ako će neki partija do 6 jutro neka re. Ok, lobby hotelijera, sad će me svi popjuvat, ki budu gledali za to. Ok, u 80-ak su bili ti disco klubi, zaprti, zvučne izolacije, tega više nije. Ali da biš time dobar, mislim, mora biti drago to mogao povući, taj neki noćni život i ne znam, ča opet tu sad postoje XY faktori, ali... Ma ne bijaš, ne može jedan izolirani objekt napraviti noćni život u jednoj destinaciji. Ne može, mora ih biti barem 5. Ma ne samo 5, nego treba biti okolna logistika. I kad ćeš burek pojist pokle, i kad ćeš na korijeru poći, znači sve to treba biti, znaš, ako bi živjeli samo od Opatici... Dobro, ali mogu ja nešto pitat? Što nismo mi pitali za Lovran? Čekaj, to je bio uvod. Čekaj, ne, sad daj mi upod, ovo je uvod da se baci na Lovran, tako je. Dan uvod za Opatiju naš, pazi, ja sam delao turističku animaciju, znači glavna filozofija turističke animacije je sljedeća. Mi smo dužni zadržati gosta 24 ure unutra. Ali i 365 dana bi trebao biti cilj. Ali pazi, znači delo turističkog animatora je da zadržava gosta 24 ure va objekte i da troši va tin objekte.
to je tako. Sve aktivnosti, sve like blizu šanka i da mora nešto popiti da se povećava potrošnjava van, pa sve To ne daje. je sebična politika. Nije sebičan. A je, znači svaki hotel, znači onda doslovno ne treba destinacija, nego trebaju, kako se zove, resort destinacije. Opatija po meni ne bi smjela biti resort destinacija. Pa ne bi smjela biti, ali to je, znači, sukus dela turističkog animatora da ga zadrži, da mu, znači, dok on ne ji, dok on ne spi, da mu ti upotpuniš slobodno vrijeme, da se on tamo zadrži. To je poanta dela turističkog animatora. Dobro, niš drugo. Mogu to razumjeti, da, evo. To je ja sam isto imel pokle filozofiju, samo će mi to ni pasalo, normalno. Pa sam užal zet kombi, bil ambasadore i onda pejat skupit gosti, pa ih pejat medveju, recimo vakamp, opet objekt naše firme, pa zgorom do Lovranske dragi i nazad dole i neš pojist vakampe, neka se redu kupat, razumiješ, neka mi tamo da 2 besplatne ležaljke da zibiješ 10 desetki na Booking.com. Ja. Mislim, sve se to da, ali ja sam isto, mislim, ja gledam sad da, znači u Opatiji osim ovega, kako se zove dole, kada je pušporera, nigdje ni žive muzike. Ne. Osim dole. To po mene bi trebalo... Greh. Ma da mi to sad ispalo da ja sad tu filozofiju rivam zato što ja delam to delo. Ali svi smo svjesni da se danas kad svi žale kako je skupo. Ja. Sad, ja stvarno ne zašao tu ova detalje. Ja mislim da nije skupo. Ali ja samo mislim da vrijednost za novac nije ispravna. Tako je. Ja isto, mislim... Svaka cijena ima svojega kupca. Pa ne mora priti samo u Opatiju. Samo je pitanje ćeš mu ponuditi da se on za istu tu cijenu za skuplju opet vrati nazad. Da, ja i jesam za to, neka bude na, sad kažem, terasi hotela Kvarner, kafe 5 eura ili 10 eura, ali neka onda bude to konobari u rukavicama, neka onda bude na bini pravi bend, neka onda bude pa neka stave. I neka ti imaš kompletni doživljaj da znaš zašto si ti u kavu platio 10 eura. Ali problem je što mi napumpamo cijene, a ne nudimo ništa. A ne opravdavamo ju. Tako je. Mislim, su gosti, ja znam da su gosti željni tega, mislim, DJ Lačni štanc, neš ti spektakla. Lačni štanca. Da, tako bi je. I delavala strade, i okej, ima tu sad, neki dan se boje neki huj, ali, znači, ja sam još unutra, nisam ni vane, stavimo neki vanka, neki JBL zvučnik. I ta muzika nekad je glasnija, nekad ni. Ali čim gosti vide da se nešto dogaja, zajedno fermaju na pijaču. Ali ako ni ne vide da se nešto dogaja, neki fermat, pa bože mili, pa i mi smo nekada turisti, pa nisamo da delamo. Sigurno, ja. Ja sam pa sad na letu bio 46 dana Tajlande, i sad ne znam, sve sam pozabil kako se zove ona ulica, Bangkoke. Znači to je lokal do lokala, valjda unutra imaju snagu razlasa ko cijela ljetna pozornica puta 16. To se meša sve, to nikega ne jebe ni glasno ni tiho, to pol glas, deri, peri, zimaju lovu i sve okej. A mi imamo deka hoteli imet mir, hoteli imet gosti ki troše. Ne moramo imeti jedno i drugo. Ne more. Ne znam ko sam spomenul ja tu v kojoj emisiji prethodno od nas, ali mene je šokiralo kad je Advent bil na šporede. Znači Advent na šporede, na 10 večer se gasi muzika, znači dolazila je policija dole da se ugasi muzika, a Šmileni u hotelu gore smeta muzika, razumiješ? Znači Advent na 10 večer, mi smo još se fermali dole uz pijaču, pa smo na mobitel, znači na stol, na mobitel staviš muziku da je neš super, razumiješ? Mislim, to su tragedije, to si jedna destinacija ne može dozvoliti, to je doslovno fijasko. Ja mislim da... Ali malo si preveli uvod storil za Lovran. Konačno malo o Lovranu. Ne, sad se te vratiti na Lovran, jer ja smatram da koliko ove hoteli, poslovni centri, privatnega na kojega smješta ima Opatija, da ruši tu strukturu, mislim da nema smisla, da ne treba čačkat. Ali ja mislim da recimo na račun nekakove, mislim da Opatija je takova kakova je sada, takva mora biti. Samo da bi trebalo puno više teh jednokratnih velikih eventi storiti, tipa što sam rekao za retropatiju, da se zadovolji nekakva potreba, čak i lokalnega, stvarno retropatija je vrhunski event, nemojmo se lagati. To je stvarno veliki zalogaj, težak event, zaprta cesta, vjerojatno zato ni ne more poći više od tega nekog puta vanka. Ali ja smatram da baš zbog tega će Opatija
pod lobijom hotelijera, ali to, ja nimam čak ni ništa protiv lobija hotelijera, da bi Lovran treba to iskoristiti. To je moje mišljenje. Bravo. To je moje mišljenje. Bravo. A misliš da ne iskorištava dovoljno? Ne iskorištava nikako. Mislim, Lovran je... Ako sam te dobro uhvatio, znači taj lobby hotela koji je ovdje jak i koji koči i guši. Ne koči uopće Opatiju, on se krcao, to je prejak mehanizam, Dobro, ali ono što si rekao, i domaće stanovništvo bi trebalo nečemu uživati, razumiješ? Ne samo hotelski gosti koji se zatvoreni na hotelu. Zato treba stvoriti hub Lovrane. Upravo to, znači dobro sam te razumio. A što nimaš pa kad je bilo ono, kad su bili na Preluke, oni disco klubi, tamo nije ni pasa, pa naravno ti tamo goret nebo i zemlja, tamo to treba. Peri, deri do 6, kemu smeta. Dobro, to je sad takva situacija, ali da su recimo lovranski hoteli obnovljeni i da mi tamo, da nisu one kuće duhova koje su još vavek tamo. Misliš da bi ista situacija bila i tamo? Ista bi situacija bila tamo. Pa to dobro, je samo privremena situacija koja bi se mogla na ovu stranu. Odlično, neka se krene u tom smjeru, neka Lovran to iskoristi. Lovran je drugačije posložen, mislim, ima privatnega smještajeva centre grada i sve to skupa. Ja ne govorim da ti eventi moraju dorati do 5 jutra. Ali ja mislim da privatni smještaj nosi i drugi vrstu gostiju i to su gosti koji se žele zabaviti, to su gosti koji žele biti vani. Hotelski gosti manje možda imaju potrebu ostati u hotelu. Ne, zato jer ih stopira odjel turističke animacije. Dobro, kogod uspijevaju oči povezano je sve. Znači, Lovran u stvari ne značajeva ATB i mail. Turističkih animatora ki je gušil i jebal Opatiju, davali šansu Lovranu. Nisam nikoga gušil nikada, ne. Šalim se, zafrkavam se. Smatram da, s obzirom da Opatija nema toliko eventi koje bih trebala imati, jer nema žive muzike. Ima Galja dela s nekim DJ-u, to je okej, Mimoza po zime više, polete čak i ne, jako ne hodim tamo. Koloseum ima neku svoju istu priču, hoteli opet imaju ti neki svoji muzičari. Ja ne govorim, ja mislim da polete ne rabi eventi durat daje od polnoći, ali da su na dnevnoj bazi, od ponedjeljka do četvrtka i do petka. Subota neka jedu 2, prokle 2 se više ništa ne rabi delat. Mislim, svi smo mi nekakve Balkanče. Ti kad kupiš kartu za Roger Watersa, i reš u Zagreb, ako ti na karte piše 9 ur, ti si na 8 ur nutre. I reš na koncert, na 9 počne predgrupa, 20 minuti, na 9:30 je on i zabaviš se. Donesu po nas ljudi, fešta počinje na 8, onda idu u oštariju, ne kukao usput, tamo se najdu, skupljaju se, onda se skupljaju 3 ure. Ja. I onda na 11:30 pridu, na gotovo. A već su tepli sve i sad naš a ti već recimo, ako si muzičar delaš od 8. Kresi te 3 ure, pa pridi na 8 ur, na početak do 2 ure, to je 6 ur, stare boje, da pićeš 16 puti otrezniti, evo tako, te stvarno voja on. To je sad sve naš, mislim sve to ima smisla, ja ne govorim, mislim ako pitaš muzičara, evo mene, konkretno sad sam ja tu, mi ćemo svi reći, da do polnoći sve fini majka. Da. Super. Jer vi ćete biti za to plaćeni jednako ko što se opet do 5 jutro. Da. Mislim, nećemo biti isto plaćeni, ali Sira ne je doma. Da. I ti kad to delaš svaki put je to okej. Nikad nije bio problem produžiti. Dobro, ali ako počneš, najčešće i te nekakve priredbe i to sve kasnije počnu. Pa neki počnu tek od 10, 11, negdje svira. A se svi čekaju da se neki skupi. I onda se to čeka do 3, 4 ujutro. A svima bi objektivno bilo lakše da bude do polnoći gotovo, da se opet neko može naspavat. Ali kad bi se ta granica i kako promijenila, mladi nažalost danas idu u drugu kraju. Mislim, i na kraju krajeva i mi smo pomicali tu granicu. Ali, evo ga, valjda će se jedanput preseliti da od 6 ujutro do polna slušamo. I bančimo i pijančimo, ne znam. Mislim da, znači moje mišljenje da pogotovo ranije Opatija, mislim da je to isti koš. Iako postoji tu, ima tu nekakvih ponude od strane turističkih zajednica, nekakvih udruga, evenata, se nešto dogaja. Ja samo smatram, ja sam rekao, evo, povedali smo Kresi najbolje prihvaćen na Krke, recimo Punat, znači Punat ima tamo srednji trg i nekakva centrala, centra, tamo se od ponedjeljka do subote su od 9 do 11 kvarat, 11:30 su to je to. Tamo svi kafići, samo čaj je isto. Mi moramo gledat da
Lovran i Opatija imaju jedan te isti problem, koji recimo Mošćenička Draga uopće nima. A to je da Lovran ima taj centar grada, kada je taj stari grad, ali čaj je zajedničko Opatiju i Lovrane. Cesta ih preseče na pol. Kada je Opatije centar? Niga. I još na sve to skupa, taj kvazi centar, da ga je rastegneš od Markata do hotela Palasti je prosječen s cestom. Znači ti nimaš walking zonu nekakvu u rivu, koja će ima punat Malinska, Mošćenička Draga, je nekakva walking free zona, razumiješ, bez prometa, da ljudi tamo hode i da su tamo lokali. Lovran je isti tako. Znači centar Lovrana cesta preseče. A kamo ljudi najviše na jebeno Lungomare. Lungomare je ipak toča je i lepše biti uz more Bilo je par godina nekakvih rasprava, ideja da se zapravo ljetni mjeseci, znači ta ulica Maršala Tita Opatijska pretvara u nekakvu pješačku zonu. Daj me čika je to. Ne znam, teško mi je ovako sad reći, ali se razmišljalo o tome. Međutim, uvijek je bio taj problem što zapravo nema dovoljno tih adekvatnih pravaca. Posebno je to uvijek bio problem sa prva pomoć je bila tada i za kako će proći, da li može izaći na gornju cestu i tako dalje. Da, ali bilo je situacija, pazi, najveći čep u Opatiji se stvara kada je neki velik koncert. Ali čak smo mi, unazad 10 godina možda ne, ali recimo ne znam, kad je bio koncert od Balaševića na ljetnoj pozornici, mi smo znali, mislim da oko 2010. 11. da je to možda bilo vrijeme, kad je cesta Maršala Tita bila jedan smjer prema dole prohoda, na druga strana je bila za parkinge, ne? Znači da se može možda infrastrukturalno to potrpiti tu i tamo za koji event, da razumeš da... Sad ti povijek kako to izgleda na Tajlande. Ne znam akim grade smo bili, ja mislim da je to čak Pattaja, ja mislim. I po dane smo hodili, to auti hode, taksi, ovi turisti vagon, to krkljanac je non stop. Na 6 večer prihaja vojska. A vojnici su ovako veliki koji ja, 1,75 m, to su najveći ljudi na Tajlandu, znači ja sam tamo najveći. I to pride, znači to je sad glavna ulica, prihaja policija, stave ograde i njih 6, ovako veliki koji ja, fermaju uniformirani i nema, to je sad walking zona. I tamo unutra to je walking zona, drugačije to, treba to gledati isto malo i logistički, infrastrukturalno, kako se neke stvari moru. Jer problem Opatije i Lovrana, bez obzira na Lovransku staru jezgru i taj stari grad i sve to skupa, to su još uvijek presečeni na pol. Za razliku od Mošćeničke Drage, da biš ti bešao do dole, ti imaš pa sad 2 rampe. I više. Ne, 2 su jušto, a drugu će te pustiti bez problema, ali moraš reći kamo reš. I opet nećeš tamo, priješ skrcaš i makneš auto, ne ide kraj mesta, Tako da... A zato recimo vidiš, sad kad si rekao Mošćenička Draga i Volosko je recimo, ja sam Volosko je puno manja površina, ali recimo 80-ih leta, ja sam živel u Vili Devane, po nešto od spavaće sobe mi je bila prema trotoare dole kad je do nas Tisak Medija, ne? Znači, ti si čul žamor ljudi. Znači, 11 večer ti si čul žamor ljudi. Sada više tega žamora u Opatije nije već 20 let. Opet govorim zaš. Ali sam ga na Volosken doživeo. Znači, Volosko, ona dole kada su Kontiki, ova pizzerija Moho, Plavi podrum, onaj del dole, ti si na večeru na Volosken, ja sam se iznenadio, ja sam bil, ne gledam tamo često, ali Mandrač organiziramo pa sam tamo doživjeli tu večer, Tamo je žamor koji ti je ugodan u uhu jer ga pamtim još iz tog doba, zlatnog doba noćnog života u Opatiji, razumiješ? To je... Pustiti, mislim... Dobro, to si ti možda bio u doba Mandrača kad je bilo... Ne, znači Mandrač je bio gotov. Mi smo sve svoje stvari spremili, u 11 na večer, kroz Volosko prođeš, čuješ žamor ljudi. A dobro, pa to je bilo još rezultat tog Mandrača, to želim reći, razumiješ? To trebaš doći jedanput kada se ništa ne dešava da vidiš. Mislim, Volosko definitivno... Fali evenata. Volosko je življe preko ljeta, ali mislim da se ni po čemu ne razlikuje od Opatije. Da, ne znam, sad si mi ubila neku lijepu misao u mojoj glavi. Mislim da ne možeš uspoređivati taj žamor ljudi o kojem ti govoriš, ne možeš uspoređivati kad se nešto događa, pogotovo ne nešto što je recimo taj Mandrač
je stvarno zadnjih 2 godine se opet došao u nekakvu fazu da cvjeta, da raste i to, i sad ti očekuješ šta? Da će prerezano u 11 na večer kad završite Mandrač svi poći doma. Tamo su ostali. Tako inače je. Ne, ali tamo su ostali. Ali to je okej da ljudi se razbiju. Mislim da kad fini nekakav generalni program nekog eventa, kako god se zvao, kako god prirodu imel, bili muzički, bili nekako artistički, tipo nekako slikarstvo, čak god, deći, znači kad fini program ljudi idu doma, i to je u stvari cilj da ljudi idu doma, što ti to moraš prijaviti policije, security, moram već cijelu tu infrastrukturu koju imaš za tega. Moje generalno mišljenje da od 1.6. do 31.8. pogotovo za Opatiju i za Lovran je premalo eventi. Ja mislim da, ako ćemo sad da ne pretjerujemo, znači barem od 1.7. do 15.8. do Vele Gospe da bi morali svaki vikend, petak, subotu biti nešto. Magari delali spektakl od Delbojsi. Čatori znaki, ja sad govorim, sad se malo sam sarkastičan. Znači, na šetnice tamo kada je onaj priključak za struju, Delbojsi, ne znam, Mimica, tješ prit, stavi tamo 2 aparata za biru, toči biru i super band 2 ure, ono mislim. Znaš šta je recimo... Samo da se vrti. Znaš šta je recimo, evo sad ovo je totalno brainstorming, ideja mi pala na pamet, šta je možda problem Opatije, jedan od većih, ne? Znači, mi želimo biti 100% transparentni u svakom pogledu. Šta je u redu. Pa to mora biti tako. Ali, znači, i ti sam govoriš da si freelancer, organizator, ti znaš da svaki event ima pozadinske organizacije koju ljudi ne znaju i ne trebaju ni znati na koncu konca, ne? Pa znaš bi je znali, mislim, to je samo ali ne znam, ti kažeš Mimica da postaviš štand dole, te treba dozvola, te treba njemu, da li ima dozvolu da postavi štand van svojega ovoga. Ti papira imaš u koši još i mi želimo svaki papir ispoštovati. Imaš zakup javnega prostora na grade, ki sad više nima ni biljegija, mislim, znači to komunalni redar neki potpiše zajedno. Znači Opatija ti nešto posebno. Da li si ti vidjeli da je u Opatiji jedan plakat zalepljen na drevo, na bidon, na ne znam na ča, na zid kada je ovo? Znači nema, znači to ti je sve delaju da treba biti, evo, to je uredno mjesto. Recimo već Vamatujah, autobusna stanica je polepljena sa svem i sačem. I dreva, i bidoni, i stanice, razumiješ ovo ono. Pa to tega ni. Jer mi pokušavamo ispoštovati apsolutno sve do kraja, čak možda i pretjerano, evo reći ću ja, koji sam u to branšu. Pa da, ja mislim da recimo, da ako si nekako muzičar, da vidite vlastiti plakat na bidone. Karikirao sam malo metaforu. Znam da su bili na bidone. Ja znam kad su neki muzičari dobivali pretnju po 20.000 kuna, onda još na kunah pretnju, kazne od komunalnih, ne znam su bili komunalac, veliki, nemam pojma, da se to ne sme. Mislim da postoje adekvatna mjesta za plakatiranje i zakup prostora za plakatiranje, jer danas kad budemo realni sve kapitalizam, sve se plaća. Sigurno, ja. Sve ti to moraš ukalkulirati na nekakav trošak eventa. Sigurno, da. I ZAMP, i zakup javnog prostora, mislim čak i za Niš. Security, ja znam, prijaviti policije, treba pojeti tamo na obavijesni razgovor, pa ću gledaš njimi. Mislim, kada reš jedan put više na pokoj, više nikad ni ne moraš, ako si okej. Mislim, stvarno policija nikad ne dela frku oko tega. Mislim, da ti frku ako nisi prijavio. Ali ako nisi prijavila, onda si bedasta, mislim. Ča te košta? No, i nazovete na kafini evente, policija ali samo prvi put te zove. Ja, zove, često zove. Zovete da vidi ako sve pasalo u redu i sve to u redu. Ne, pa moraš mu sebi, zašto ne bi zvala ako se Naravno, da. Dobra, ja sam, bilo je sve u redu, hvala vam što ste zvali. Pa mislim, isto ti ljudi delaju svoje delo, Sve u redu. Ne treba ni sad ni po njimi drvlja, ni kamenje. Ne, da pače, da. Doći kića misel, ali to je tako, ne. Postoje određena pravila kad se moraju ispoštovati. Ali opet to nisu toliko veli troški, jer realno policija ti je besplatna. Zakup javnog prostora nekad je bilo 20 kun biljege, mislim da što više ne postoji. Security koštaju, danas tu inflaciju sve koštaju. ZAMP, čak nije za Opatiju nisam delal nikad ZAMP, za Lovran sam delal, to ni toliko skupo. Mislim, ni toliko skupo.
Ovisi za ča. Sanjine, ja ću ti reći. Gledaj. Nešto da ti sad kažem cifre koje su... Znači, taj ZAMP je meni tako... Znači, ja jesam u toj branši, ali taj ZAMP je tako jedna vela misterija meni. Evo, možda... Siva zona je, da. A? Ma ne siva zona, nego recimo, ti ne znaš koja se cifra u desecima tisuća eura plaća ZAMP za Eros Ramazzottija, recimo. Pa znam ja koliko je paušalno plaćala Liburnija na leto dan. A ča je on od tih 10.000 eura, ča je on dobio? Ja bi to volio znati. On bi trebalo dobiti sve. A tako je. Znači, da li misliš da je Eros Ramazzotti dobio 10.000 eura iz Hrvatske, jer je u Opatiji nastupil on sa svojim dijelima, svima tamo da su mu to uplatili. Nahranili su se svi koji su trebali. Ma da, to je jedna druga tema o kojoj ćemo možda nekom drugom prilikom. Da, mislim, gledaj, znači kako nekako zakon pasa na Sabore, moramo misliti šta god jebo, to je zakon. I tako je. Ako ćeš neš delat, to moraš ispoštovati, to ti to. Ako ne ispoštovaš, ti prikazna i čas je ona stori niš. Tako da treba biti pametan oko tega. Sanjine, mislim da smo dotakli sve teme što smo planirali. Odlično. Mi ćemo još imati poslije tu i treće poluvreme što se kaže. A evo, Marina je pripremila. Marina, ja mislim da se iznenadila jer je pitala se da li je Sandi pripremio tu majicu za Sanjina. Znači... Ne, ja to više ne pitam zato što sam dosadna jer to svaki put pitam, pa sam samo išla i uzela. Čekaj, ja sam bio Vakonobe, a? Da, i ti si bil Vakonobe, dobili si ovo po domaći, nikad ne znaš. Ove neke furešte, malo im damo, ove koju razumiju. Ja sam bio u Konobi. Evo ga, molim te odmah da ne moraš ju obući, ali stavio ispred sebe odmah da te idem slikati sa Sandijem. Mene ćete slikati za naše Hvala Bogu da sprofilješ mi se jako cura. Dobro, znaš šta, ja sam mislila da jedina ja kućiš imam sad... Zašto? Pa moga si reći, bomo šli curat. Pa ne, mene se cura. Ovako, čekaj. Me kurat prokroba. Evo i sad još tu dođi ispred Konobe. Dobro, ajde da završimo samo ovo. Ajde, da se Ljudi, hvala vam lijepa. Sanjine, hvala tebi. Hvala. Ljudi, hvala vama. Evo ja ću dokle napraviti jedan selfie. Klasika, live. Znaš što je rekla Savo po sami put? Ja govorim like, share, subscribe tu dole. A Savo pokažuje, će na mojega Miša like. Bilo je bezbolno Ja. Evo, mislim da ćeš me više rešetat, ali dobro. Ne. Drago mi da smo ove teme, ove zadnje skratili, da smo više govorili o muzike i o svemu. Pa ti ipak si nepoznati po muzici. Čekaj, ovako. Pa ćemo sam poznati. Ja ću sad, ne smiješ stati ispred ekrana. Sandi, provjeri malo tu kod mene da dok te slikam, tako da vidimo šta radimo. Eto, dobro. Okej. Ajde, čekaj još za stolom. Ljudi, hvala. Hvala što ste me zvali. Bog. Ćao, Bog. Ćao.